mbi page 12 na me de menhwe de adom men so me ho ye pa udi Machefu confidence Mache ufiri hemfa ne bae takwa odua me pa cho eden ne de wa bakumasi ye tiene se kasa kesi o ye tiene se me obia me konfo ba akosu asem no starting na me present nti mpapa na de Owusuaa de no ba wi na niama na ye de efa ti efa na se ma me family no plan so se me yes adwuma no o ka se o papa na o ya de no a enima de kro okom nti be kan ba bia na o papa kom ne ofi water kitikrachi ara papa fi ofi water kitikrachi ara papa fi ara na o ye na adwuma no enti na me tade okọ na krachi no eneja obudum ye de ade ne farm ti farm de farm school time ti adum ko shewe ma na de me number bia minum kra dum ko pie wa bi na minum ho ti aja didi mu anaja di ma me na bi san fa so wa mpena ma me de nkom ba me so na me yakora bia ma ni si ehye enti me ni book we friends of 7 book of Moses enti asa book no na me de with the present so enti we asa na eja me didi boys bi achi ne ko site as nti ye adwuma o garanti asia na eja mali ba mo so na ere ma be pie ta force ye na o be dan o di eja me na mu na me pie ko na me ni mhia ma bi na me ni di nko na mcheche ma se mu kire no mcheche ma se mu kire no so sa dia me bra onu TV na nya botre ne bi asem ni mu yie na ye nte ase ukonya book bia ye friend 6 of 7 book of 6 of 7 book nti ukonya ya na ye den na ye den ansa na wo kwa kopie galamsey na se unya book na den ne siye minya book ne de for dia minya book no me start read book no ama edem kopie se ye kire se me koda se 5 months iti ko read book na egodu page 11 ti page 11 no amucheche me niama bi amtoto de mfambra tim ko toto niama ni nyina de ba ekene na de ade ni incense ni niama de kan tim ko to de ba ye no se sadia sempese spirit na mpapa de jaw no sempese minya bi kan na no ehia omo chira me kwan ame de me faso minya sa spirit ni bi ade aka no nti ono sa no na se sadia omo ye de omo chira me kwan ame de me faso ti o sa no se me de bi page 12 na me de menhwe de it will be pretty tough 12 no it will start to say me de mi no no chance say Mr. Bako your friend Charity or Awudia sia wa won kwala mienu mbaya mienu Bako de alima enti according to book no omo chance say dia ka me de mi fa mo jamba naka ansa na mensa ka sa de mo de me hwehwe no enti edu sa na so no me de sabu jasa mu de sati no man kasa anjire me etimi de hefamba etimi ya se sa na chede a mo fama ho na me so me de mo fama ho eno na nam so a e ma me de bere o mu di me pie ho no na your friend is saying book no adom men so me ho ye pa udi Machefu confidence Mache ufiri hemfa ne bae me fitakwa odua takwa odua
me pacho eden ne do wabakumase ye tiene se kasa kesi o ye tiene se me obia me konfo ba akosu asem no starting na me present nti mpapa na de Owusuaa de no ba wi na niam na ye de efame ti efame na se ma me family no plan so se me ye se adwuma no o ka se o papa na o ya de no a enima de kro okom nti u be kan ba bia na o papa kom ne ofi water kitikrachi ara papa free ofi water kitikrachi ara papa free ara na wo ye na adwuma no eti na mi tade okọ na krachi no eneja obudum ye de ade ne farm ti farm de farm school time ti edum ko shewe ma na de me number bia minum kra dum ko pie wa bi na minum ho ti aja didi mu ana ja di ma me na bi san fanse wa mpena ma me de menkom ba me so na me yakora bi a mani si ehye enti mbenya book bi references of 7 book of Moses enti asa book no na me de with the present so enti we asa na eja me didi boys bi achi ne ko site as enti ye adwuma o garanti as ya na ja mani ba mo so na de ma be pie ta first ye na o be dan o di eja me na mu na me pie ko na me ni share ma bi na me ni din ko na cheche ma se mu kire no ti cheche ma se mu kire no so sadia membra Onua TV na nyabotre ne bie asem no mu yie na ye nte ase ukonya book bia ye friend no 6 of 7 book of Moses 6 of 7 book nti ukonya ya na ye den ena ye den ansa na wo kwa kopie galamsey na se unya book na den ne siye nya book ne de first day nya book no me start to read book no ama edem kopie so ye kire me se me koda sie 5 months iti be koy read book na egodu page 11 ti page 11 no am cheche me niama bi am tuton de famra ti mko tuton niama ni nyina de ba ekene na de ade ni incense ni niama de kan ti mko to de ba ye no se sadia se mpese spirit na mpapa de jaw no se mpese minya bi kan na no ehia omo kire me kwan amere me fast wa minya sa spirit ni ya de aka no nti ono sa no na se sadia omo ye de omo kire me kwan amere me fast ti o sa no se me de bi page 12 na me de mention de nti bi page 12 no nti we start to say me de bi no no chem say we start back your friend charity or audio free awie ene eye juada kronkron anyankopon ahyehye amayen ene nso so eye 3rd anase 4th ene 3rd ana 4th June 3rd June oba de ye dawase an say ya chafi ni mu say hu enti ye de nyankopon asime ye ma obibia nso so happy new month nyankopon koso anhwe ye so na onfa ye ntwafi na ye nhira bi e wa afi mu no nyankopon emma yensa enka ewie minim so hwe me live o Facebook no so a emu asesa Akoma FM de etimi ye no ya sesem Akoma FM studios he ya na e wo ye nko ba bia da bi o da bi ubewonso obi kase ya osan ko Onua TV ana na de Onua TV aba ha ya na ya studios sa na ho ya fe ye studios he ya na yesiesie ni asesam sa no Akoma FM de ye ni Onua TV kan ho bom sa upgrading na nko a de bia na ye change your system enti awie isa wo hwame na sa me ho ya fe na studios ha nso so ya fe a Akoma FM na mi take program yi free na ade fe nyina ka bomu a na ye mpanyimfo bi etechire omo adaroma na ma wuhu de wuhu enti edikan ne yemfa aseda kese enkoma ye group CEO media general group CEO ni onun kwa ye one pe obi nka no ho na ho ofe pa na usi wo ho ofa ade bi obebi efe eya Mrs Beatrice Ajiman mama wie baby awo bi aye chiawo ye da wase pa sanso so na group CEO mi ame wofa Mr Nuama Eshan ye da wase pa se mwaka mu ho abomu
ama adefefe abaso na afi ye maame mama one regional manager your regional manager Akoma FM ha Miss Faustina Derry mama hu ofe aha de ohonya fa emfa wa adwuma nti mo de applications eba no ahwe wani mansa sanso ne 2IC Mr Joris nidini ede Joben hey Joris empacha anya Doris o ye be ma ye Joris Joben sanso so na we kra de me hu nidi anka me nti ase grow fine o day grow fine ya da wase abusiafo nim sa obenu madura ma ho ato moja dura be mo aye fine say ya meti e na chomu hu mi yo nze ne ma me brinke grow fine ya da wase pa me ba cho Akoma mu nsembre na asosa modehye na ya Owusuaa me ba be som mo kwan sronko kra ma bejafo nyina ya krado mo bo machidom aye di dwumedie ba be hyehye so kwan sabida brother banka watena se sanso so on de chese oboni kunu din no a na se ojeje hu we chire ahanya mpaso mpacho ahanya mpaso aha me bo kunu abaso a me stress me am papa sanso so na agya faati aka Peggy aka etome baby agime girls prefect ati atom adwa Peggy ono so atena se sanso na me papa Reverend Sia Apa Life ono so atena se Fresh Boy Papa J enso teche me producers ene de wofa chen headmaster o ne white shirt pa cheze new studio no on memo enso wafa no ho nana bila kantanka ewie mechia me hu pa enso mechia me da se ene de me ba mama ohwe mi duru ase ho so wato vital milk mama na kwadwo de nesi 2 ye so wo for do kwadwo spatu ze de nesi 2 ye o de nesi ye opener eyi fi wa go beti o si producer adwuma no mu produce won pese me ho ye fe na metena ha metime somo mama akwa aba yeah happy new month thank you you say oh thank you na weekend ne ko say na ye wo fi welfare no unya kakra so mama ne zo enya kakra se welfare ojeje a ene na ewo fie dia enya kakra to futu mr we obi oso ene mpamocho enya sa we enya hwe oboka mama say wi aboko ene ye juwa da ebesom ye be kaja so ye beto waninie manunie me no de ta bra na be ka odie ne enso ye nkan ye de ajoa akwa aba happy new month na ho ye de metete say yes oni na na bi la pie nra it's alleged say you pay na Champions League no celebration. Na say nra nya Champions League. Say we copy me say you be say above from my do champions. So I gusuji. Tun na bi la pie. Nti aye confirm. Me shadam from sir. Na say wa confirm. So mama say what you? Matthew. Aye ana say mo free ku onum. Na ye cool within cool. Mama TV da. Matana se. Ebusiafo Akoma mu nsem nie yedam live e wo Facebook nti join yen sanso so e na YouTube yedam sanso so e na Onua TV yedam pa e wo honomo wadaoma obetimi e de wadwenkyere aba Facebook comment section na se na yakan ama onim se wa wo fie no wo na ye judge panyin nti wadwenkyere na ya na ehu hia ye pa nti wadaoma e ya fa wadwenkyere no ebra na yenso so yenkan ne mfa bi nka ho na ya baidie na onim za pomudin na ya che afini mu de
yebe ya pomudin ho adwuma enti power specialist hospital na catch o say ennei no say hepatitis B how wo liver problem B sciatica wo nompe mu abubu wo ulcer kompo na ahono wo a wada wo ma tutu wo nan tutumrika na power specialist honomo na ekokwaje wayarehye unim say eba power yeka power apomuden ma power pomuden hu hia we power specialist nti ya akọ omo atri akwan e wo fe ya si lake kwantempon no so a Josbro filling station e na udru na sa okaza o pe power specialist kra abofra kra e de wo beko sanso so na Accra branch no e wo kwabenya pokuasi ACP kwantempon kese na so takra den so Alaji estate ebe Alaji MA primary school no eho na ubehu na unim se power specialist omu wo munro wa bontin so ebi ne edu ya herbal malamex to malaria sepa herbatin eno so boost immune system no sanso na jiri emmema ne die no beluchi ne nkwala no jirika jiri eno mu di ji omo hu okuro mu ha cough care herbal mixture say obowa eno na obepe echira kwai edu ya herbal tonic eye mojaduro nwanwaso a obenom na wonsoso no wodi edi ujuma frɛ wo ewo 0244 54422 0244544422 and I say 0200 383831 na open adodo atu a ubenya bi wo Misty Herbal Apidank Freddy Mez Dani Herbal na Colinac ubenya bi ato wo honno kama na wonso so wodi edi ujuma na Nabila die kwe Matia Papa Reverend Sia Apart Life, how are you doing? Oh, the road is already clear. I don't like your vim. Why? It's down. The energy is low. Oh, because I'm late. Because you are late. What happened? Today. You overslept? Yeah. You overslept or you were doing counseling? I'm doing counseling. After counseling. You went to sleep. I get ready. Some people start to come, so I have to hurry and come and do everything I want to do. Happy New Month. Happy New Month to you. And the way chow. Saani ekano. Bibia boko. Matias here. What's a brofo China Nebula home? Nessa, we meet Siema brofo no ya dear China Nebula. Yabasi Abason a new week. Nearby. New place. Now, I want you to say something about the new studio. How do you see it? New studio. I see this place like the Buddha. Okay. Fantastic. Coffee factory. Sunded. A tomorrow. Dedewani. Everything is included. Yeah, everything is included. Okay. Ebusuafo na esa brofi sa won tiase de ape grow fine herbal tonic echira kwan nanom grow fine ebe ma wate brofi ya sepa ye sa wanum ato wontimi enidie mepacho ukoketa so a wontimi nna wo ho ase wonan kokomu na waposo twetwew eya ape grow fine echira kwan obi wo hono oda sori aso no nkwan ya bono enye adwuma status onye adwuma status ya na nadwuni bia mpacho oda sori a eni kwan sa wo honam ye wo ya enti no sa sori na wo honam ye wo ya sa no awada ma eya ape grow fine herbal tonic echira kwan nanom sanso so na emma no obi wo hono ma sebi okomfichire bubu tot mepacho si say local akra omummu no tot biem omuhie nti wada oma obi nso wo hono ma be boso memiensa onfa afro nanso onhu onkwa afichire nti wada oma ya pe grow fine
echira kwan nennom ukọ afichire na waya ase ya oya pegi nom mompa echira kwan ennom na bibia enne dandida na akwa mu na grow fine de bia mekasa wonnom a enye eniema omo kra no nya sho so omunim de aduro no eye nyina because onnom a ema skin kra ye fe ema wo skin eye fe ema wo ye kama de bia me madanse ya na me kan o ema skin ye fe o sori anopa bia wutimi me yem odin pa ema me yem yemre nti no se menya flat tummy menya 6 packs mama onti asesa Matias se ona ontimi na nti se no me hu se wanya nyame amamu a uti etimije wonsa wa ha me pa cho benya bi ato misty herbal colinac smart herbal friday men's herbal apidank pure leaf ehonum nyina ubenya bi ato wo honum sanso so na chemical shop bia ewo krom ha ubenya bi ato frɛ omo ewo numbers yi so 0244596532 0244596532 grow fine or say ebema wo grow fine so say enka quick credit biem bills micro credit eno na abadwaman so be emfie aduonum edunum enie 15 emfie edunum enie mepa chaw open loan bia de dijuma bia ko se wo ye school ni wo ye abanye juma wo ye ankra wa juma me pacho de hia ne se obetutu 9 akọ bills micro credit na wakọ na onsa ene omo akọ juma agbozo herbal clinic se wo typhoid fever yare ni nyina wo junso yare junso mu yare ni nyina enemu yare mema ni bi wo ho no ma okogina se wo dwonso a je se ye bone to ansa sisi yade ema ne mema nyina me pa cha wo ye bema nyina so nche epeja nso a na esi ni trase na edwoada mum de na nso so wo de boso ani na eba wafa masa ye nche damfa nyinsen me she wada oma pe agbozo herbal clinic achira kwan na kwakwajeje omunuro ni bi ennom na omo nhyew ane omo wo Kumasi de chemsu old insurance junction ho eho na ubehu agbozo herbal clinic frɛ wo mo ewo 0553 417752 0553 417752 enu ye Kumasi number no Accra kwashiman ubehu omo wo hono omo number no 0241 750282 0241 750282 Coffee organic tiger nut extra fine powder edino waniti awa amune se atajesam atajua ya ne sam anka no uhu so obi wi atadwa so charge ne battery me pa cho se se dia na aduane obetimi e di egu ensuo hyemu anom anase ensuo de opekra ensuo nyunu obetimi di afra koko tea bibia wudi bia na emom emfa sugar enka ho anuane no bebre na na ewom vitamin A B1 B6 na C ni nyina ebi wo mu sanso na calcium iron potassium zinc na ha ni nyina wodo na ni nyina bi ewo mu eboa ema digestive system na ye adwuma ye sanso so na wo blood circulation no eboa ni ye pa eboa sanso anti aging onum na wo ye young wu nyini as a wu nyini se man se boy se girl se woman attach some enebe boa me pa cho opesa wo so te kakra pe echira kwan mo ma tenka ate kono beluchi wa tenka ate komi amehu na nsen wo umuda abafom pe tiger nut echira kwan tiger nut organic powder echira kwan enu me na de say ya na ebe kono kwadwo say ya ntimunya na sa why ebe fa me pa cho wonyem anase o ma akwala no fo a ubetimi anom efise boa pa me pa cho pebi eto wo premium national limited
Sanso na Poku Trading, Freddy Men's Herbal, Wisdom Amachi Supermarket, ubenya bi ato honom frɛ wo e wo 0200777277 0200777277 anase 0505408862 0505408862 Mami, Biba. Mo akwaba. Ya biba. Pacho ya no ma oneso ama me. Pacho you. Na metiefo ne mahwefo entimi enhyew. Pacho. Mami pacho odin. Pacho e friend Mama Sheila. Mama Sheila. Pacho. Na edin e wo card so ye den. Card so ye Sheila donko. Sheila donko. Pacho. Wo mami ye raba wo hu. Pacho David. Because they were TV group a Sheila de. Cecilia nom. Monica cried ye nimu mama mo time. Mon Mary abawa root. Na Sheila de na say o mama no papa no mo ye raba for pa. Ko Sheila de ye cry mu bi de Sheila. Mama bibi aboko. Pacho eye boko nso nya boko sa. Na free him fa no waba ha. Me frasco new electricity. Oh okay. Pacho eden na de waba ha wie. Me pacho. Me ma me hwesufu mienu na me do ma ba ha. 2 case Pacho ai. Yanko case 1. Ne din Me pacho die di kan di kremo. Kremo owo he. Owo kremo owo akwasi ase. Ekura bi hyem wo ye frɛ ni miani. Eho na kremo hye. Ma yenti ase akwasi ani no. Akwasi ase no ewo tepa. Okay. Okay. Na me nua bema panyini e frɛ ni se ekufi. Ode me ma me afuo e ma kremo yomi enche to de ma no ye de ma ni mfie nson se mfie miensa etimi behwe ti mfie miensa so abrewa ne ka se ye nkohwe ye kohwe na onya afuo no enti esa ba ye chi be ka kire abrewa ne se afuo no wanya enwura na afa afuo no abrewa ne frɛ kremo ewo miani e de to nanim se na afuo no wa ma nkrofo abehwe enti wanya dia onfa na afuo nto no o se da onfa afuo de nto the die de man ye mfie nso ne nso enti abrewa no so te ase e me mfie nso ne so ye sa ne kremo kwa afuo makɔhwe afuo no enwura fa afuo no wanya afuo no dada na ewo mu na na otete a no wa fasika no do be ma okura na kyesa do be ma no ase de wo na afuo ne ye ne dia abrewa no nyina nso wankasa ojeto ne ho so enti emfie numa atwam onfa afuo ne man ya so onfa afuo ne man na kasa ne yemu abrewa no soma me akura na se se me nkoya de ma nti me koye no no bi atwitwa ye ko duare de asisi eho e be si dan na mbebo abrewa na mane enti wo fra wo kra bobu sa wo se kramo na ho na di edua sisi ba sa no so e be si dan asema kramo be ka ne se wo to asase ni free odukuro ho to ni 2 million enti e ka ase sa de a ebebo abrewa na mana ne sa de a ene yensa ne wo nko akura na se enti ene okura akura na se e ko busa papa na oso won ton hwe ma na wo na abre ni 2 million no kura nso iska no woni ti iska ne da ho enti won to efuo bia on ton asase bia ma enti kremo ye e be ka kira abrewa na ye sa ba ye chi no ye koya kremo asidan no osi afena wato foundation no ye ka kire me sa kwakura no ka kire se abrewa se wonya da ne si oso wonya to asase ne de obesi enti kremo agye ne tumi so asi edan no afa dan no kokko no nso a wanye onsolim osonsolim me maame nso wanyini kremo tia na tete me maame wakasi ro na to a ebena dai kura ye kwa akwasi ase kosi nkonwa efiri saa 7 years ne yesi hu nkonwa saa kremo so mfa saa ne maye ebena dai ye kwa akwasi ase kosi nkonwa wose da wanya to asase ne si da ne do fa dan ne maye na afuo no so ye meche ne mfa ne de ma no ana mse saa ono ne pena ni mfie num na beto so na ye fa meche mfa afuo ne ma ne de ye nso ye nti ase na aberwa ne se me fa medamo na woni watiefo monka bi ma no ma yenti ase hwan na de asase no ma akramo eye mi nua panyin se ekofi wonya ne ba bi ko odi asase ne ma no kura ni 2 months kwa na me bra ne firi mu enhyehyɛ ebe na na ɔse ɔne na ya na sɛ ɔde ma no na busuani bi anim ho hwe enhyehyɛ ye me maame eni mi nua jewa na me bra se ekofi na kramo eni etena ase eni ye hye da ne sɛ ye 7 years na 7 years no
3 years ne yetimi behwe kremo ka kire be maame say 7 years ne kura nso obeye afuo ni kama 7 years ya so fa yafuo ma yenso a wo se da on fa afuo ni ma yen ti abro no so wa twene ho sa wo so won ti ase on so wotie mo ti mi fa me da mo na ye fa yie entu yie eni ti na mpa cho afuo no de do den mo de ma no so onye den na mo nche mpa cho afuo no ebi wo mu dada koko wo mu dada na na baabi wo akoko nie enti da abro ne se ko wonua ho no na nka meka nsi animu ti kaka si animu a na ye yia ne ka ye mienu ya che okay wanua enti dada na wo mu no ene owura nwura ni mu anu atete na ono a ye de ope wa kura na se adenti na kremo yesa kremo ye na dwen se menua be ma na ode afuo no koma no no ene dansini na no waka ho no me bra wu ye enne no ni nansa ena dansini no so ka ho no so wu ye enti we na dwen se ode mra hye ne nsem ye ma mienu ye kwa na oni asotokwa mu akura na se dendende ne eja ya be bo abrewa na mane na abrewa na dwene ho saa wo se won ti ase enti saa de a me fa bedan Akoma FM na mo ka bi ma enyafo enti mo nka bi ma no enti na mpa cho me bae wa dansini ewu di odema no ansusu na odema no se empanyimfo tena ase me pa cho ye ma metena mu bi mo anya krata anto so me pa cho me ma metena mu bi minua na wawunu ene minua na me oka me hono so tena mu bi ti ye nkrata na ye no ye ni mfie nson enti nkrata na wen krata na wo ho wo maame honom wo maame wo me dia ba bi nso wo kremo ebi nso krebo kura ne die me pa cho wo je ko akura ayi esrem ekodi bebo so me wo se ne nkrofo ni kurom ha to mu ntimi nsan ma no to wo ko esrem bo so me ansa na ode ye krata de bre na so fa ne de koto wo to no wo ne de ne nso ye wo ye de okay say no de o kase de ode dynama asase ne ma no na afri mu nti na o yesa no a sakrata da so enti na no de no ne mra no de wa afri mu de wa afri mu enti na obi akone kra echi kura na so onye wola ye hwe ne nkrata mu ni ahwe asase ote so na efi otim eyo no ane de a ne din wo so aha okay ene da TV no so no agreement paper no okay enti o hwe TV no so a agreement when to when de na watimu no wan za na yetimu no me pa cho wo maame me pa cho me maame timi mi so mitimi okay ye eye mienu nyina fa ni mienu nyina obi atimi etimu pa cho because me unso obi etimu na ebi nso depend assign kremo we de esa eneda hoyi enti apa ho be esen me ba so de man 2012 and I say ye 2024 enti 5 years na abeto so pa cho 7 years na twam me pa cho ama 5 years na say 12 years pa cho oso mfa ma ye da ade enti ni nyina so ne sen oso mfa mamo ni nyina so ne se den pote no waka se me mfa mamo se sen wato ana se sen me pa cho ni nyina so ne se koko no de waye enti ye be chamfa ne de ma no na koko no waye me pa cho wanye me pa cho second fianso no ka ye de na wum dada no e titi koko enti sa enfianso na ko wura mu no na brewa ne hwe se ka wo beto ayi agric na ka wo di adua na nka akaka asi animu se no sa asase ne da ho wanye o enti afeso a se body do beduo ne wadua ne watwa ne kuha na waton adi ebro no be ya ne watwa chese djuma ho di ano no abramo ka se onfa enua koko no odi dua de ope enti so se den na mo meche asase ni nyina na mo meche mfa ne de ma na na se de he na mo meche ma ne bi me pacho o se koko na me ma me de ebebra de ma ne yom ye nche no ye meche mfa ne de ma no efu no si yakohwe wanya hwe se ko ye bi ka ho a ka samre no ka wokura wo de no kura enti kasa ne ye mu ye ko ye no menu aje wa ka kire wo se kramo so so ye efu na ye de na wo bada ne te wono nko na wo de no so wo ye ne te wono nko wo se da adenti be busa ne sa asem ne nti musa ne sa asem no oni ye ntokwa ne jaye dan ni bae nti wo na adwen se efu no ya de be ba ye efu no so wanye se ko ye bi ka ho a at least ke nya kura no ke be nya be 7 bucks na 5 bucks ye nya hwe okay me ye mi enche de minim se wo na wo do efu no wo ye kura mpo na eso aba na mo kotone a ye chemu 3
na bi obi afa baako na product afa baako na de oye ye nso afa baako mpacho this 12 years no oni mo edi ne sa pepepe me pacho da bi oti a wo ma mo de ope no mama na sa wo ma mo kra oti a wo ma yesika 3 million wasi minya koko chance 3 minya koko chance 5 tese koko chance ne de hin no eyi ye wo eyi bi wo olonka no olonka no onka koko ofuo no wonka nche se wonya bag ana wonya bag mienu wonka bi kire yeda na se koko ofuo na wo ye ni nyina wonya olonka be miensa ebi wa wasi minya kilo 5 ebi wasi minya say enti bi wa ma ye sika kasi odi ama ye 5 million na bode ne eburo na ododo na se ni nyina se wa no koko na odo eburo a ni nyina ye che e ba che di na duane mienu pe efi so oji efuo ni 12 years no yedi na duane mienu pe de edi kan ono de ba kumase ebra abrewa na waskwa de to so mienu me wo fayere ma me ajo se wa ni hweso ni na me wukrom na me ton ade wukrom to ohia me krom se kremo so mfa aduane mre ampa ode bai se aduane na kama ode amaye o ma aduane mienu pe yeni ni hwe okay na wo ka se woto asase bi 2 million sa asase no hwan asase no to ye me pa cho me maami asase ye de fa ho ewura afuanim ano pe eni wasi edan na sie se wato asase ni 2 million pacho asase na yo maami dia pacho me maami dia kremo eba beje mode asase ne be ma kremo no oyawo ese baabi a wo se wato ni 2 million no hori no ye wo maami dia wono kremo ye dansini enti me pacho abro ne kura busa wo se kremo mi de megapade ama wo yom ye nche afuei wo na wotimu a wo ye na so obi to masase kura woni mi number frame kumase nana me pacho wasase no obi ton enti me pese me to na abrewa mu aye wo menum numade ama wo anya ne sa wajira wotumi so ato papa no so kurusa so onto asase no na me pacho ebena da ba ko na brada etwa ebena da etwa mu yakọ tepakosi nkonwa aso be kan afro osa dane na no se asase no oto ni 8 million wo hwan ho wo dikuro wa bo dikuro din wa infie ho asase na yo dikuro dia enye odikuro dia odikuro sesen odikuro so de onto asase bia ma no si na yakọ ne na so wose ondo onto asase bia ma kremo wose oto ni 8 million wo twie 2 million ti asaka 6 million na se kremo na no ye mienu na no ye mienu odikuro ho ana mama me say de kremo ka no obo odikuro din ye di ka obo odikuro din so me osa obo odikuro din dia enya ho no wonte ase to odikuro nso meyi na no enti se mokọ ahemfie no ekosi sen dan na mpanyimfo kafa ho chese yekọ ahemfie no kremo na no kura abo ahemfo no so chese de oye no chese ono wante ne say akura na say onti akura na say wote kokoso me maami afuo ni nti na wabete kokoso kuma se ha kokoso me pa cho da bi me ani ho me ani kokoso na me maami afuo ni nti ene obeje ye kura ho ye kura ho no ye fuo mo ye si akura ho nti se akura no ote to ohun se enchanse da ho no light aba ho no me maami afuo na di wura mu no light aba ho no ene akosi edan na si ho nyansa kwa wafa no se ye ko ba bia ye ka asem na wonya si dan ne de obia no obeti waje dan na free nsem ene kura na se so obia ntimi mo na asem so there be say de wo kan kwa ahemfie a ye nim se ahemfie de se ohene no ya kwala kura no a eye mra ne de kasa eye amane ne amamre a wono na ginam se nei ye president na na dodan kwa Akufo Addo hemra emfa hone wa wo ho odin chen no emfa hone wa wo so wa chen no wa kamera de ese wudi so na ahemfie fu omenya sure se o metimi ahemra abrantie kremo ebetimi ebuso asase ne ye obi dia ohene wo so enti waka asem ntimi ntwe na no wo fo me hu ni se ebia mo nhye danye serious nka asem no wa ahemfie because no na no mro mpanyimfo so asase ho asem nso de ye nkrata ene ye deka be pacho krata no me de ma ohene tina na kenkan krata no kekan krata no se kremo asem a emra oni efira hyehye no wo buso bi se asase no
amno enfie obede ma won enfie na pa ho enti adwan de saka wo ye ya ka enfie nso no ka maame no ba kwacha afuo na bibisa enfie nso no kra no efu mini yakwa afuo mu ho ohene ne oni ohene ne kwa afuo mu ho yakwa afuo ma kwahwa afuo no ohene ne kra wodi adanse se afuo no wanye na de kremo ye wa ahemfie se de wosi ye dede wa ahemfie no ti se asam no anto ne nyina obi asole sole ye sa na kwaye ye ne kokko te se ne kokko obi antimi nka ne kokko te se ne wo de mi sika no kra kremo we case number 1 ye anho asem ne eda so a ye ken kremo na ye be wie kremo ye ne kremo wie a na ye ko case 2 so patwan na mamenton ade mra sesi a no munsuo wo kokko wo soro ana kremo ojeje medodo nya abotre no munsuo ma wakoma mra fom nya sai wo be wie case 1 na wa bre enti no munsuo na menton ade mra Royal Homeopathy Clinic na efre wo awie an wo so wo ye promotion chenchirenche pa se consultation ye free labs free obekọ akohu doctor ye diagnose wa ye free massage ho na mepe no producer Mr. Weekend if ameko free massage but chompese massage me be bia my stress onze covid papa na esre ana obeya mame se wona so pe libido se libido ma onze libido na ba ti se mi ya massage management wana mo be sa massage mi aka ho eni ese mo akume na debate management no mo massage me nka ho eni mewie me pa cho de oyin ne se wo beje card 50 Ghana cedis wa qualify se wo benya sa free enioma nyina wo be enjoy ni nyina enjoyment nipa de owo ho se we enjoy enti no na wenya ni nyina ebi me pa cho hwehwe omo ekira kwan ewo Kumasi Ultimate Monique Junction Accra omo wo Madina Asaliboche Techimai omo wo Blue Cross Faith Baptist Asori no eho no mo a wada o ma frɛ Royal Homeopathic Clinic ewo 0242 951005 0242 951005 anase 0204 496212 omo ye ejuma efri ejuada ekosi memeneda eye anopa 7:30 eko enyumre 7:30 pm mame nko covi asie ye emra nene melubido abefie memo akwa Inyaba mejoso happy new month. Thank you so much. Why fe papa Medasipa also what you say oye Kovi brand ambassador Bempah. What did you be Medi baby ewie den na wo mame ewie se ne da ye maboa ma ye bodaru no Kovi ye botai ne se ye magana ayede na ema nso wonani age na mema nso anya hoɔden efi se ade a eye ne se ye beboa ama anigye aba abusuamu na Kovi e boost immune system ena de toso so eboa mama enya atinka ewo empem na emamema no so energy ma onso de ye adwuma na enya no kwabo na ye yo unse enipa se unyi a na nipadua eye mre te se diabetes pressure na akoma no so emoyie obi ho adwuma kra bia na wabre na sa nipa no wadua na eye Kovi organic tiger nut powder de ohia ye nsuo anapa wo sori a Kovi no enie okay say netie de simite uyi ya chese eye muhu ne no nya de yes eye natural bibia mfremu atage no nko a anda ya yam ne muhu se koko na wudi a no de bia fra se opesa nso a anapa no atresa be se nan anase num na wa mix na watete adi wudi a ekom ennewo nti se bad cholesterol e woni padua no mu a enane bad cholesterol no nti so bi wo ha ne blood no flow yi blood circulation no se wo di ataju se mo ye waduane a omoja no edi afrisane yi ma onipadua no so ye fre se wakoma emo yi a waduane ye Kovi organic tiger nut powder se oba anyima otumi dibi efi se ahoade a ewo mu no
eboa oba no na eboa akora na wo hye efunu mu no se uwie na nufusuo na emayi a waduane ye COVID organic tiger nut powder osoro ya na wadi awia na wadi bi anwumire na wadi bi enche nufusuo ebeba no omo a mo shede di fufuo ntoa nan se no funsuo nti ayewa pa wode be no mo nkwan no nipa be ye num nkwan besrew akora ne nyi no na so wafu aye na ba wanim odwo no so a enye yi na ade no se eye kese na se odwo no a enya asem keto nti entwen ansa fa COVID organic tiger nut powder no ye waduane enkora di empani di emre wadi kokorafo di so bi hwe na be mu se ampa ye de aduane unse wo bekasa brochire ba Ghana ha ya na ye no anya asem keto ya ye analysis wo ho ama Food and Drugs Authority for agiatum European Union for ama organic certification nti bo nse 100% organic ebo ho ye mfa wudro enka asase no nti wudi a nipadua no uni ohaw bia fa boost immune system no if the immune system is stronger ya de bi eba etimi kutia no nso obi wo ho a ye be wura June July mu nya asem ketewa ya de bia be sorry se opese obo ho ban a eye COVID organic tiger nut powder mema moduane nie ema moduane nie herbal shop pharmacy bia wo mu bia no bonya bia to Kumase okọ Fred Mens e wo ke wo ho no a ye de bibiri akosum ho Western Pharmacy e wo Bantama G ho no bibiri e wo ho na afi okọ Patase a ABC Mart ye de bibiri akosum ho Premium Nutrition Center eno so wo Santase ho so eno achi baby a woton heba shop bia obenya bia to takra de mensa nimde heba bi ho sunyan okọ sunyan nso a ho nso heba shop bia ho bia pharmacy bia no obenya bia to brekum newborn chemicals enkran bia ye numbers no last week na nkofo complaints number na emienu pe na ya na miensa okay se be ya obi abetumi afre Vodafone is 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 77 77 72 72 77 77 and 0244 0244 78 78 76 76 39 39 0244 0244 78 78 76 76 39 39 and I did chat one 055 055 8400 8400 265 265 we dey abroad crab to natural 055 055 8400 8400 265 265 Babia Kofodua Oko Gapson Pharmacy okay obenya bia to okay ohina na heba ebi wo ho ena nsanwom fo mko nsanwom goil ebi wo ho Accra Oko Ekusi Pharmacy ebi wo ho Little George ewo Tema ebi wo ho ena tenated herbal shop bia Uganda ha no obenya bia to na na boachi ansa ewo Cash Drug Lane baako dudu a opetu bia no obenya bia to so adro mko Jeff Herbal ebi wo ho ena Cape Coast Abra Market ho na no obenya bia to se uhia enchiremu bia numbers am to dwa no o fry no be kasa kai say wa o pese wo so te nse da bia me kasa cholesterol e woni padua no mo eye but se bro so a na abroke wontini no nti ama o ye bi kakra bia na wa bre oduane nie COVID organic tiger nut powder wona ena ho ye won din pa no de obaye ne se okoda na wasa athre be se enum na wa hono mamumpi epia na ede na watete adi woto ho a wo cha mu pia na achi anya asem keto na mo amope libido no so no moduane nie fa weye waduane na anigye no emra fie if say anigye ofie a sika ni wokra be ma no ise minya ska che se me libido ateko enti na ho se management trans se nya wosi boa covid no ye ntrans ma na masa enti ye de wamande no aba nyame nhira ya na o mabia so producers no so memma wo de o libido wo soro eyesa oba ni ohia ne emfa ma wo omo de wo ni libido problem se ye boost obi abie do ne bebo me wo libido wo soro se wo soro ba so ohia bi ohia energy
Say would dear Emma what you fast. Okay. If you say vitamins now a bomber nipeduano, utimi a dream you Covi ewum. Okay. Inti Emma unkwa undi. Na obi bisame wo Germany. Okay. Se ohia bia kwan ben no befa so enya bi. On free your numbers no. Okay. 0 with the special number na me ma one year person we abrochire no. 0240 60 24 80. So abrochire na person ye ship bi brewa na no bi aye one container no ko US. Okay. Nti se wo abrochire na person ye de bi brewa. Owo supermarket kakra. Ewo Germany ho ntina. Moko achi. Ai. Nti no obisame. Oh fresh 0240 60 24 80. Mo amowo abrochire no. Ghana de mabo Ghana numbers no. Ai. Say ebia utie na wo shop wo supermarket pharmacy na pese utu atadwe sam ne bigumu a. Numbers am de to dwa no. 0200 77 ma me fa sa na ma no to dwa. 0200 77 72 77 say utu big shop mo a frey numbers ni nyina eno be din komo na ya ma ho saka. Okay. Ye da se pa. Yes, ye da se. Enti no wo de ayi mamande no me kire onipa afagya no. Enye sa mensanka. Former Reverend Sia emame. Okay. Former onu nsi me ho na se Queen Sabi. Okay. What the ma Queen Sabi a mensabeka. Enti me pa cho former sa ankrofo mienu imame. Na wo be su pagya nsa. Kwadwo sa Queen Sabi no. Oi, anya. Oye no kwafo. Abrante no gyan ni sei no. E mani hu kra. Matias. Me da se pa. Abusuafo ai covi ena yate omo enka no. Nti wada oma lubido ho nsem de. Lubido de awti wiase na ni lubido a. Ehun nsem kan ye na eson pa o. Timpacho ya ma wonsa enka bi. Abusuafo akomemu nsem ena wasogu so etie no radio no so na mi twa wani so se yira o mete blinking wo screens no so onua TV ena ye Facebook ni ye YouTube no me da so wo sheme wadama ja comment no wo comment section honom na menkan emma na wani enje anasa wadwenkyere no wadwenkyere nde bia me kasa hu hiaye enti mayente wadwenkyere no den na wo maame eka me maame say one de krata one ne ye nhyehyeye no ene wogina so kasa itumi wo krata ne mu. Okay. Tini tame famra no ti say no ye ne aye lawyers patwan na monche no ana wo ye ntime nche no oye be ma wo ya kwa babo ye o hwe ontimi mu bia ontimi mu producer o mu kro obesuro abrante wo betimi abo no o so mu nyina se kura se boga ti de open no ye. Oh, okay. Abusuafo mo mayentie ma me panyin no asema oka and the voice no yenti Kromo ifie wi anam no kasan abra akire am no kasan the bad no fu bi ma o sa kofi oni ya fiama ya ba kura ho ni nipa no smile o holmo ya ba kura ho ya ba ka sira mi se afuya no edi Akoma kramo so wanye nana edi Akoma kramo so wanye yankopo obuwa ne ye koko mo ni gade o yeso fe ni ekobia yankopo obuwa mo ye bi ka ho a de ho no mo aya ba ewu no o ye ne ye ka ho ya beche ye no na ya mani bi so ko fifin me be ma benini wo kumasi ye oni ye shiama nkwade na msmaye wonti ya kae no mekate ye se mempekasa ebetom ye bia no na da amanso ke mempeni sa mmade nda ma ho yedu sadi emia meye no a meye maade mekae nkwade ebe kura ho no ye be ka tie me se ma nana me ye fe ma no mukro de obeye
dia fu de ma e di ma wo no wo kan so obeye ta mbre no na wote na plan man e ko fie yire plan man de kurase ye ka ye no e na aka kire na na se ugbe fu mbo na wo kwa nsuo bi kwa ni nsuo akobo kwa bi so na de asam ntite ye dia ma ye me nche dia mma baabi makura ha na wontena ha na wonye fu no ni so meti ase tire wo dan ya wotimu e ba ha no no e da no a wotimu no a tire wo no na baabi ebu ko twedua ama so wa kunya me teba wo ko mafuo mu ko budua wa nka nkyere me wo ko so emia ni nyina firi ho e de ba ko kura ase emia no utum ni nyina di wa fa kurukura afa anye sese yeno kromo wa fenya sakwan wo hwe ni ma ye mbre se ko fi ni yesi ama ni nkwara amesuma ye ba ni abeka kyerem se wa fenya sakwan ye nkwara ni ye na ni da bia ye mi enyu nyina ewu ya prapre nukura ma antiasie nso owie de ntumi enka bibi kimi kamanu tum afi de be ni se kromo wa ma o ma emilenu yam obi be dum be ka kyerem se jesi dan e wo hwe do na wo ma uti ye imi nyem no hwe e ma me fira wo mai e ma wo ba komase nka kyerem se yesu uti da wo uti dan e wo se do e din kani aba ho ti wo si da wo na ho di asase na ma wo ka kyerem se wo ta asase no e fi papa asemesi ho na ka so ti da wo wo ta asase no papa ro ho no e be hwe ba ya be hwe papa ni so bon tuna asase bia en fama nka kyerem mo fama asase ntimo ho mpa kasa wo na me ja ho no ya me ko kuma se ya pe wo ma o ma no si da se ye si da ni wi a ntimi nka ho hwe nti o ma be fa ti wo si dan amanya de wo mari si ya no am ka sa me mpene no nkwara no ya president no ama wo kramo wo so asa be si dan bi e di aka ho afidu wo no a wo kwa wo batie no wo si manya sei to da kura ka pre ba kura won fe medeme wo si midi egu afu yo no so ma kama no atom ye kari kokko no kwa ko ye kari kokko no won kari kokko no ho krato ro na kari kokko no won fa kokko no ko krato ho ene wo de wo pe na adi kokko no e de koro so nya asen obi eni ti kremo me no ati ase sasa no minu no hwe che ti fuma sase fatum hokom ye mesi dani o ye won ka so be si da wa fenya sa kwa be si da wa he de ho ya se wo kura no ubia ko fie ni dini abna twiri ni dini kremo na ba gi asase no se kremo na asase no kwafa ni mwati asiese minu ni hwie enani chimo ya fmaza asoto mo minu kremo me ku anyo na odi madie wo fenya ta kwai wo ba gina asase ya minya be ma da wuruma wodi ama me obeche no odi ma na ye ni ma ari ka wodi ama me kremo minu ni hwie kremo wonje ni bitinya ni praje obetia nche na ko ye ohia na wodo no aye businya kremo minu ni hwie endeni chine ya masasi nyina to mo me betuna asasi nyina me beton nyina asasi no so afu masasi wa pa o publika en prokura no ase me ba be sama santi ni fie na ogba ni pa ko di asasi ni ma wo to ya ko ba abe yuan ni tenkan wa fe nya sa kwai na wo ba de no atuwe ma wo ba de no atuwe sa wo pesa wo fume kira di enti na yi me firi ho enti na o yesa hadi ya no me do asi bebiri masasi to mo ni no ho tenkan ye bia minnu mu tanka yebia masa situmo so wa fasa se mu antoro kromo die wo be nyina no e be hawo so tun so ni yi ni e ta na se wo be fenya ta kwa be ye me kromo kan ma mi no wa antara ho timi do wasi bebire masa situmo and then kire ya me ka se masa situmo ho minnu ne ko hwe anya sa minnu na be ko sa tin ni pa ko aba ya aba ji asase obo ta asase ni fie ni je no obaka
tie me se nka ye bia me se fuma sa asetum bo wo mba wo ebi mo fuma sa asetum ho betina sa asen ko nyina so befa wo me busu ye ni yehu na wo betina kura ase na wo ye adwuma na media sei na ya na no ncha afedi wa fo nyansa kwa ni agime timi ni wa firi mi se media ni se nka ye bia na sa asetum ho je so pensa abia ni be duru na sante ni ipa ko aba ya abaji asase ni firi no wan ni na abako ko fi so ni ma so ye ni ya nya ya agbedi ani e di asase ni ma wo no ni ma ni ye ni na abaji asase no o ji asase ni kura ni de bia ena kware ni ye ni obi anti ase ya kura se de wo ni ye ni ni ya prapre je o peso ya dance fo no e firi ho no nchi ena nkwara ni ye ni firi ti ma sa se to no ni se nkan ye bia Kojo so me mu gina ho kakransa me to ase me sere mu asa waya bi na ekiki me emu ya me ya Asiatica any bone fracture no you duru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete Asiatica entini any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hwe me won entem kura one ma specialize wasa area no pa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akoma mu yare ahoro typhoid awo juice mu yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Dr. Kosua Dua ya obatampa nenum bo so nyade ne kura Accra o kwabenya ACP road wo si power bus stop wo ho a Kumase o fayiase woni Josbro filling station de hwani mu ena takura de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa mbaya ni ba ku de alima eji according to book no omo chem se saari a kamere de mfa mo jamba naka ansana mensa ka sa de mo de me hwehwe no eji edu sana so no me de sabu jasa mo de sati no man ka sa anjire me eji mi de efamba eji mi ya se sa na che de a mo fa mo ho na me so me de mo fa mo ho eno na nam so a ado me so me ho ye pa udi Machefu confidence. Mache. Ufiri hemfa ne bae. Takwa odua. Takwa odua. Me pacho eden ne do wa bakumasi. Ya tiene se. Kasa kesi o. Ya tiene se me obia. 87.9 so ye dem ewo onua TV sans so na Facebook no ye dem na ye kese. Me pacho person ne ye twetwe nkomo a your production line is 0530 507849 0530 507849. Mami, o mami wedding fee saying. Mami obro 100. Me fan say me de ni bu me fan say 110. 110. 110 years. Na still no ho odin sa no. O to na maso saying. Me na me ye ka etri. Ka etri mponi. Ani o mami wanyini ampa. Na me etiefo ne ahwefo me de ayamare ho ne se ma me panyi sei na kremo menya sure se kremo be bru 60 years na pese o chinchin ma me nsa o ka asem bi ma me reho yo se obi ade de wo fa wo ye ni yie na nyame ehira na de o pese o fa kwan ani tie kwan so na wo je ma me na de free ne nsem kremo menya sa ye try se ebenya kremo ewo line so o ma me se kremo na asase no kro wu okọ beba wa mfa ne nsa nka na asase no nyanwi obenyini achepa na wo sen emema ne ye 4 ene ma 2 6 ena bema ba ko efru nyame mfa ne kra ensie nyame mfa ne kra ensie yie na kremo ye boy homoden a kremo come and remove your mouth asase menim baby kura ye kan te pa asase de ye ntoni 2 million and ase 8 million
better than what I say 8 million and I say 2 million. No, yenya dear sir. Mami case 2 no. But case 2 no so abra ye pe kremu. Any kremu a case 2 no so ye. Me patro case so be kan case 2 se case 2 the obe kan case 2 na me be kan no me patro eye boga o kan boga ye me ma me hwe suni a obeje yom ye nche owo daba kuro bi de na se o ma me owo nsase pa wo de manhweso wo hu na sase ye mienu ni yenye obi a yenye papa amfanya no omo edi aborodi nya sure se e ya mo ne omo ntena se e mansem kaye no nsipi me pacho ensen kaye ne de ye ne omo ye krata je se omo na ye boapaye elo mo pesom chinchim yensa ye ne omo ye krata edi adanse mo kura mo shabre wa ne bose sa enfie nso na nso na boga kura de ye me ya kura ne se wo ba akumase ene me brother panyin ne ba akumase ena ne beto abre wa nanim se wo be se mo je na fuo ni yom ye nche na me bra ka se me ma me enti ase na boga nye boga gina abre wa nanim ka yense enfie nso no kura enso to ma ne ba bi ntina na wanya afuo no enti boga de no nso ye den hya ase boga de no na me hya ase boga de no oni me nya panyin ne ba fie se opese oye me ma me afuo no ma me so me brad afuo no ma ne so nya ne yom ye nche to ne be hu abrewa no ena ye nhyehyeye se ye de ma ne mfie nson miense edi anim ye meye ye mehwe na boga ma me tiase se oni baabi a ote enti me ma me ma ne akura no ena fuo no ma ne baabi nsidan na oso eni esidan ni si mafuo nim na tenam na ye adwuma na oso ma me se de wasi ahye manimonyam ne de me ma emfie nson ne kura nson be ye wadwuma na ma ti me ma me nso etiase eni eja boga kwan na boga koye boga me bra wu ye ni nti boga nso de bana hye ne nsem afuo no de ope na oye ye kase ye kwa afuo mu a montwen ye kase ye ba afuo mu so montwen ada ye si ye bo si ye kwa afuo mu no se nwura fa afuo ni nyina nti oye da kope ba de afuo emwom kodoe to sa stop ye ka che ne sei ba de ye ba ti ye koye na funa no ma do afuo mu o che sei onye na dwen se afuo no be ye ti wo de nyansa jansa kwan na ofa yenso ma ne tiase se boga afuo no nya de awaye ye be hwe afuo me nwura na afa afuo no me ma me dua na siwo na sisi wo wo de wo nua bi so tedua mu ma me na ye bom modin ase yensa ebeka eye kremo na ono nso so ede na dwenkyere ba na ena de mata de nde obo o kire se the dress code ade obeye me krom ha the dress code ena ahya me atade kama me de te ha ose ye Zara nti no sa na the dress code ka che me say dress ni friend is Zara dress timpacho ena me she Zara the dress code adaroma onsu benya bi ahye ama wo ho aye fe say ya kwa the dress code ho ne number no 0244 874 500 0244 874 500 0244 874 500 obetimi afre the dress code ne niema no papa na ne bo nso da fom ma meje na ho me ne ye bo modin ase yensa be ka kramu no ma me nko zien good morning na ye nko ni me ma wa kwa ba na opre good morning wait you make say good morning heba misha good morning heba misha na ana weni aye rete sa meniko weni kuma mpacho ubetimi apie okay na makoda na mi pie nkwate na bonte koda okay ene se weni kum ene menu wia na makoda se yesi beye adwuma na weni aye rete na ozo weni kum ni ma dokora de ani kum na ba edem poti na de ani kum na ba ne se anadwe man sheda ananta sa ena weni kum ado nsanso fefa akunwa ho akwa aba eze de as a masa maba na woka
awo ho aka me want somebody me yere me wopa me mo akwa somebody ya me there fa kozien na so ye oba posoro yo kase no peja ejuma de mo bo na nabira kantan kan yemi shira be bia obia on say ya kase good morning heba mesha agidia ebia on tantie radio anambo say on tanhwe tv any ebia obakasa eno ne ye dey because on teda but obia what majority ni dey omo anu meduro ni bi eya na asidanke wade say ya ye eduro na ye ton na adanse ba na eba papa eyesa na ye ni age dodo enti good morning heba mecha eduro ya de tv so a wo hwe mame nyo nimpa bia na obetumi ansore se me call hospital me kwa clinic obi okra na adwuma oye ma no kwan mami bi ba yanche da ni na smoke na nse senkenye mu good morning yanke ye wona se adan o se omo fred doctors ne se ye be hospital sika ye be bo na ebu am be bo no na ano aye di tinesa no ode ne yare akwotene ni baby but fiti bra good morning ba ye mami ba ko fred hwi se hwi ye fred baby asawe no so mami ne se oti eburo no kra de yon no na yare ni kunu ena yare na ni kunu ye se bibi abada Akoma ne ho a na esesanke ye no operation but insurance cancer for rade say ye bo no man no so wo twen kakra but ononum good morning no o se afedi yam ko hospital say yare na nke ebe operation no yare na ayira wow mami bi nso frɛ ono se na smoking say wa na ne na entitiriti ne nsa tumi kabom mami ne ka se mi fa na me njindi o so tumi nante ekwa ha ne be sa ha na empabo a hye ne nanse na awro bro ohun se empabo na awro but ebisi ye memeni huni na ma meje ma me na asem ni die but efiti bro no good morning heba mecha no se yade ne too fast so se too fast we hu be bia yade ne faye emaye ya hotoso se ampa indeed eduro ne ye general we bi na ampa enti sa wo yare o won yare we eduro e good morning heba mecha one eduro ne ye moja eni ntini mu adwuma nkasa eduro de tv so a wo hwe eye moja eni ntini mu adwuma nkasa enti obi hwe me na asema okay na ne se mi wo ho a na me nsa ayem titiriti mi wo ho na me nan ayem titiriti mi pacho no me eduro bi wo de awokoto bi wi afran good morning heba mecha na eduro no obapa eduro ni ye moja ni ntini mu adwumenti obi wo se mintumi nda anajo me pacho se wuntumi nda anajo a na woni doctor bia bekese na obeka no kracho obeka jo se check moja na moja no so obe check a na obetumi restore moja ne baka ajisa wo the good morning heba mecha ena wo dey restore enye bosremuka good morning heba mecha ba ye emmere wada ne mabawa enkokura da ne mmerantie na mmerantie kura da fa ye anoma okode ahoɔden ni bi kura ene say obi beka kire me say edu anopa men kase mu hwemi ankasa na nimpedua ne yakasa bia ankasa ne nkasa ehia ewo nimpedua ne mu bia ne pacho sa woti ye wo bia ho enha ho enhwehwe doctor bia per doctor 3 days echiri kwan na kope na eduro na ye friend say good morning heba me chere bi na no wawie afi obi tie mi na smoke na ne say meme de ne de mechin kese ne say esomi mu a eba ne say etutu mi pa mi tumi ntena oba pa ye kese ye wonsuto bremo enu nti obi be kese edu anadwu no okoda entume wo fie wo akese say edi kurum kwala ho no ne asesa ntume ne ede be kurum kobrane so na wode ho na nkwala da ntuntum adentia ahotutu abane so say osoro anopa ne ye nyampenso hia abin amano a enso hia ne mi se medware bia de ehye mempa nto hia krampo bo obi o ho a ne de gese ebin ansa ne de etutu akokɔ ho ansa ne de dware no mesrawo pe eduro ye de tv so wo de pe bi na no fa ye wunsuo no na no pe wie ne anajo emisasa me no bottle dodo se ma me se wonu me eduro ba ko ne egiwa fa ye wunsuo no na no pe wie ne nimbre me si obi tie mi na asmo ken se misisi ma tribe ne mehu emere bi kesisi eya kamia to fom inshanka se feruade se menumeduro bottom akoma miensa se fa asoro se fa afom enti oba bi tim na small can say nikunu ekwa ejuma bebi a complain ni sisi me pa cho adenti na oba wo so surprise wukunu to eduro ye tv so ba akopɛ fesi nikunu ho anadwo no obeduru fia dikan fama no bra we ko dwale wi no wo se ono ansa na wodi naduane ama no na obehu se yes eduro mu eduro nie good morning heba mecha esanse eye moja eni ntini mo adwumenti obi wa wotie me ose wa ne su bire no
oho na ase etuna hwe ankasa me pa cho pe eduru TV su wo de pa ba ko nanom wo nom ba ko wi ade ake na fa ye wusuo nom na na pa wi na anadwo ne hwe ade se woni su be biru bie mu a da na mete mo fidie su na me ka se obi o wa ne ba e ko school a bosumi bia ne ye san de ne be fie o baba wa bosumi bia san de ne be fie ya mfa na me fie de ne kwoto hospital adanya na ya se ye ne ya se oba ya se ye ne ya na se ne nsebu oba na se o Filipina sister sa wo yire na wan hwa oba pam na kwatena na ma me nche because edru baby a edru sabre na ya papa na wo be ma no kra wo tene wo no wo bere echi ono wo ba na ngese go na wo meti enti de bia bosumi bia etebiri wo ba ne de ne be fie ade enti na bosumi we de okọ school won fa good morning eba me chele bi faka ne provisions wo na wo de won fa nko school na hwe sa bosumi we se de wo ba ne be fie bia mu a good morning eba me sha oba bi se ne nsebu baba na ya se ba we ne saa me ba choma nunu mi bi we wie oba bi se me de maya sen we me na emum 2 days na etwa yankopon anya ne saa da bi etse say be 7 days am makra 5 days fa ne saa but obi 2 days ni kwa na baba nsu fi mo je fi bi na eba woni be mati na se de bia no wonsebu be 2 days bi se de aka na ye kwayi de aka na ekloto enka kranka fe obedu mpani fi bi so no na wo koyo operation be se fibroid me pa cho pe good morning heba meche no tentem ansa na we do fibroid level good morning heba meche se obi temi na asema working na se edura no pa edwane so na so mitumi ndidi me pa cho no good morning heba meche ni bi obi hwa me owefuom odowo obebe fie no ne sisi ase de aba abọ ne sisi echi me pa cho manu me duro we bi obi o wa wasole fini dua so ankasa odidi kama ba wasole fini dua so ye be ya ne den yama ne good morning heba me bi na wono da no am betin aka se ye be screening obehwe ni padom e be good screening na sia obi ya te good morning heba me boxes makoma 10 within 2 hours na ni nansa obia se mo edru manum bi ya ba mo he de mo de ba manyafo ye pe bi ato good morning heba me nti e na ama nkokora da ne mmerente me pa cho wo ye be ma na wo timi wo jonso a wo te ye power junso mu a pe good morning heba me bi no obi so hwa me wo ye be ma nana because of good you can say infections nti amana me mesama kofo first na nka wo ne wo yiri shira won tumi ankokora na ya 3 rounds and they ba akokora no 30 seconds na ejegu mimi tie but me na make it 3 rounds but ende petre na wi me pa cho enya wonfo so adwenwene edidie mu anadwedidie ni ade na akofa sahaba yan kan say your fault bepe good morning heba me bi na hwa ade me pa cho good morning heba me ye to apiti baby ya nti obi se me wa akra me mre kumase na obe ye den kumase ko okeshi dragline udu okeshi dragline wa na bo acho o ton bi na bo achi bi tina tete wo bi me pa cho wota kra de make because ma yahwe gina keta kra de wona kwa maka circle mensa bebre na wo benye bi ato me pa cho ofri cape coast na wo cape coast miami kuroma ka che bo achi ansasa wo pe good morning heba me che ni bi ato kokoto kra ba wo kwa kinswe na wo tira bo achi ansa kakra bia me pa cho pena heba nso ewo ho kumase ha nso so tire be bia ye to apeti wo ko eye ashtown Kolinak wo ho Apidank wo ho Dani Farmer ewo ho Dani Heba ewo ho Gelga ewo ho afi Asafonso kwa have me enso ewo ho me pa cho the almighty PFA ewo kumase tafo kwantimpo no do udru new road asi na picture PFA obenye biato mo wo eye kasoa for be called tribe of Judah obenye bi wo ato so follow nso amepa chotenetet wo so follow station wo ebu akwa pure leaf sanso enna kumase ha no oyerepa for abro san mu ko wa promise heba dudu obi a opebi obenya ato obi ho ne yebaka sese ya eya na opese oginchiremu a ebro mekasa yeso eno ena me so wo ba 0246 59 41 17 0246 59 41 17 na ye busy ni pa dom na efren ha ho phenomenon egwase no utie radio ni dia 0553 21 35 87 0553 21 35 87 medika seni na be na wie ye no asha my phone ko Equus Pharmacy obenye bi o ato good morning heba mecha me so yentwen enyare ansa na yanom utwen se obeyara ansa na wanom a yedubekọ ekowie konfa noche
we be call confirmation na doctor ni wo be good morning heba me hye ne bi na nonom anapa wia ne anajo wonye we wia we wie enti wo pesa wo nkomo ho ye din na etumi so original na ekutia yarewa eme wonya wa ho odin te se DJ Ike Fantini be ma no me pa cho me good morning heba me hye ne bi enye waduane wonsuo ene wonsa wo be nom anopa ewia ne anajo good morning heba me hye doctor 3 days ene akofa ba de aba enti bebi a wo bia no pebi na no na osoro enye okese me pa cho drasto obi e be unfichiri bia nso wuwa ho a obenye bi ato mamponfo asante mampon moko se wa heba wa mo benye bi ato o fra no ma na me boss no so a ni na nchiri ma e boss no me be ma enu nti me ko number na 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 ewe ya bremu di for apply life ebia obia ichia no me no doctor be kasa say the way I oba o hwe me no so wona me no ye adwuma wona o sa me hwa nti so o hwe me wo so wona me ye adwuma producer no be kasa ko hwa na nabila kantanka dia na se me yi mani afi camera ni mu na dem me camera so wona o ya me camera wona o sa me hwa papa Bi akusua na medi akwesio nti bibia ba ya. Okay. Osoro nyo kase. Wonderful. Abuzia bo akoma musem na wasungu so a utie wo radio no so na wo share en live e wo Facebook na YouTube na Onua TV. Na ansa na meto aso no mo bo modern apa on okay o mo bo modern aso mo nsa be ka papa no na ye ne no atwetwe enkomo abusiafo me wish birthday wishes special one pa enko ema mia minua bema Big Mike CEO ema BKC Music kwaku flake mo record label no anu mu no wo BKC Music Big Mike nyankopon onhira pa me ankasa de me dawase because ye penkrofo mu believe so much in me we adwuma we mu a wo ka ho pa wo di mutintimai enti wo new age no nyame mfa so ompegyaw enchen senia wasi apegyaw na koso aye nhira one wo ma ene wo yere nyina nyankopon nhira mo na de bia nya ska na se omo a wasan wo mo nso ni nyina wo mo hetia next year de ye me ameba ikobi Tuesday na ebe hete new artist of the year kobi Tuesday enti no Big Mike nyame nhyiraw na be fa me ba kobi Tuesday ka ho na me ba no hate wonu mu superstar wonu mu pa misro be sign na me ba no menye okese abusuafo ya to aso ai me pa cho ya se omo won a voice kremo voice a ono nso church na asin ye ntwen wo hu okay ye twen pa to a second story no so ye nya kremu ane ene no atwetwe nkomo enti wama o ma me nua no nko ono no di ba bedua nua na ende ye nya koko second case no boga koko ene wo se on fe o chese de bi nie no fa bi sisim okay aye dada ewu enti no ondua duase okay sese no wonu akoko no wonu a wonua ono so on sorim on for ya de maye sese kura na mama nko si eda na won ko si ekura no boga enya koko sikenti oda ko han na wotepa sese woni ekura na sibie obewurawura mu anu watete na odi akọ na akodiri sika last year abrewa no friend say boga koko no nya asen twetwetwetwe a osre na koko no what chemu na why you dia family dia mame boga so ko send this kan wotepa maye se china na boga this kan be blade dia yenim yo yenkotie kremo voice emra kremo na kremo mu ne mu friend phone so ye ofa phone o friend phone so a efia da bia oba akwasi ase ebe frɛ nyame ti efia da oye kremoni na da hunu ne de o frɛ na etom enso sa efia da ne pa de ene tembia be frɛ ni bia bi so obasala no pa enti tembia oba akwasi ase ko me se e bebo tre na o be pon a obekɔ ekura
Sabe bia akosi dan sisi a service wo ha wo frɛ na benya no boapaye abra akire boapaye wo dum le phone etiefo mama yentie kremo voice no emra boga una na abra akire boga ene de producer atwefa abo me come anymore producer and producer Trifanabo. Yeah, upgrade sir. Mama to aso. Me pacho. Boga say no. My friend my mama maka kire boga say. Onfa ne phone to no ho. Emfie nso na so. Do be na na waye no ne phone wa anya emfie nsia beto a kire dia. Oni ni asem bia nkan onfa ne phone to no. Wo say obi ntimi emfa ne mfifire ni. Ento fefo ni maye nne emfa me ye kina no ono nso mo de ma no 7 years 7 years me brand na owu ye na okay me brand na owu ye na de efo ni ma no waye mo adwuma mfie sen sese boga de na em 13 years die boga nso de ni 13 years 12 years ni as 13 years boga de ma 2012 2011 ene so on de 13 ene de kremo de ma 2012 oh omumienu nyina obi na oye obi anso so mfefo ni mai no no so se de ma frɛ ni mpanyimfo anim boga boga ya mfrɛ ni mpanyimfo anim me maame ye na adwen sese no eye nkwase abuodo omubu no omude ko ba bia ye kan asem ni ntimi nsifo ne asori asem no se yasa kotena se aka de bia ye trans ento onfo obi onfa boga nko ba bia waka che no so onfa na afuo ma ne dia onso oti Akoma FM ti wode ba ne mfa yie ntuye se emfie nso no so otimi ya afuo ne dia koni ni asem ka wanya afuo ne dia woni ni asem bia ka enye ni mfie nsia mfie ni ma beto akire do woni be hweso akotche se afuo no krofo be ni mame o pressure be kosuro nya abotre wodi aba Akoma FM ne Onua TV ndi se tie bia ye be ye ho adwuma se tie bia me producer my able producer obeye de eso ye bia enti yentie enchiremu kakra ye maame Mary enso ekafa boga de no me bese afufu oba amase bakati chokoyo wanyu obi a na obeya amanu enti waka han me ka jase me no ba kokumase no ko hunu me maame wane ho bai ampa wo bai no usinana minti menyi waguma basa elmiru hokura we hu se de ma ya adwuma no me yan kama de amawo nsi mi gidi se me pema nso se beto mire bi na da akasa so nana minti menyi waguma sa me yan kama ma ampa de asase ne ma me ba no so awadi anim de wo ba ya no kura se wa film oni ho akame no afredi afuya no eno set boga ba ya eno ye krata ni nyire wi ya wo ko ye no che afuya no so obeye se wonye se wagi ato won mu kwa wonya he na afredi wa dada won mo a wo ye na ali ato won wa ntimi ebusiafo ntinchiremu a ya maame Mary de emma kafa boga de no na de menti ase ya ne se ase ehun se maame na yemre na sebi ne baba ma nko obekwa aba obeye ne eden so na obo ade ato ne nsa afrenti obi a peso oye no de obeye enti no mompekrambo voice ne maye bi kompesa papa be kasa reverend sia enso ase yenya akramo side of the story no entie ye ne phone adum eja na hyehye no wadum ne phone maame kasa
enti sisi aden kote na yenye mamu me ne me ma me ya adwen si ye hye ni mfie nson se mfie nson na so na wanya adwuma ne dia ye ni ade che omumi enu nyina ye ne obi ani ade che na se kremo ene boga ye de komra mu anase ye de ko ahemfie na mpanyimfo ka se esese ye chem ne mo mu bia mote ase ana mo nte ase me ba to ye te ase enye ye esan se obi wu no ye o to a de samankrata no ye to wo no ene egina so e de che ejapade no enna sese no so ye kwotena ase no ye nyina gitumu mo amusha be wane bose eda no kora nso mo beye na se da na so na se mo anya dia krata no ye ne kasa because mo maka mo dia ne boga nso mo ma ne krata so ne krata ho yi de ho ne se dia ye nya boga ewo line so ye ne boga entwetwe enkomo boga me ma good afternoon madam me pacho na o ho te say ani adaro mana Owusuaa boko me ho ye pa pacho onim Mama Mary na bna se ko fi mame bacho ane pacho kwa mbe nso na ofa so nimu no wadaro ma wadna saasi ama me abunu odena saasi ama o abunu pacho ka abunu ase a kire sei yemi enche okay me da se pa me pacho na enhyehyɛ ye ben anase ensan kan ye ben na mo kan ya ansa wo hye afuo na ase mpacho enhyehyɛ na wo so ni na ne ke afuo na mo de ma me no na koko na yi okay na o se ko ba na o yem se koko na yi na me so na me tu so e de command pa mo ko bia enyi ni kan wa na me na bi na me kan wa sama ke so ni yen koko ya mi enche na koko ni a me ye no asase no ba bi e aponya nti bia na koko ni baga unse ebi wo ho kan ye nte ase ebi obi otie aponye o se den no obi nte ase ntinka ya obe break utwi ni form amayen na nka de otie nso ate wase yi amayen a ni break ni twi ni teten aponye ne ye den pacho aponye ni asase ni bebi a unse asase anya wo so okay nti ma me ye ni koko ni tie mu ya epeni be sia na koko na wu okay koko ni bebi a gina ni de gina park ta na last year 22 year no last 2 years koko ni na say year ma ene ka ba ko e de ewu nti ni ma me ni baba ko ana ya no ba ho no last year no se ni fa ni koko kamera na me koko ni last year koko na ni anso nti saka ka mi dinya aye de eno na mi de bo afi ni hu branch ya mo pa e nya me pa afi ni se no ma to ya nje tikari nya na 3.5 na me ta ta treno ya na me kasa wo ko ni su bibi atema na me so onya abotre asase na me ye e bi do ba ji na asase kwa no eno wo wai nti ni de ni ya branch ye afi na ma su ya afi na me me da ye de e ba twi asase hu manso nti omo ma kura ho so mo ba ni ka to mo se mo ntra penisi a mo mbra me de ya asase ni ye de etie omo ma so mo ti se koko aso a ma ya ti koko a na mo di mani koko sika ba ti be fa di mani se de di mani ti a e to ho sika asem ni nyina ni omo ne ham so ta na so problem ni o ni ma ye ready so mo ba no mo be fa se de ma di mani ya na ko ti ehu e bi also mo de mani no e di ke o mo de mani no mo de mani a fine me pa so boga wada ma ode ma wo emfie sen se ye ni mfie sen na mo nche mpacho wade mami wo de mami 10 years 10 years no mba be fe se dia efitie 10 years bacho wane me pacho na sisi edisen why ye mfie sen ni ye no nte 12 years ni 12 years bacho wane wada ma denti na fu a wo ye
na udua na se wo ye bregu adwuma na watimi aya 12 years ni adentia dentia tita ni ke on se ye ni dia no am se o mo mai kura ho itimi na me ya kura ho no ma me ya ta ti su adwuma nti se ka o mo ba ho no mo ana mo be hu se ka se adwuma ye de ma ho no e se em se adansi tonti na e ba ho e be hu se dia adwuma ni ti ye de ikitie so mo na nka ho hwe ani ti na me da so sa so ya de dia wa ho dia kwa koso na wo si dia ka na nyi ni ya wa ho dia koso ni atele de dia mo na ta ite ni ta na na tie ma me se ohia na sase den na waka fa o to ohia na sase a me me tina ka fa woni na ni se o me wa me he asase no bi ma ho de akwa koso okay na munchemu ana se wo beja to ho akọ efisa wo se wo ye anye yiye da ba bi ho anye yiye da ba bi so wa yiye baby wo na o kire mu se baby eyeye no kra no ebi ewuwu ta ni tie pepe okay kwacho bibi bisa no boga me person bisa o se efuo no ye de ma o 7 years na koko mu dada se de wo kodua ye no wo kali ayi se wunya bag sen ami se bisa ni sa ni met na ka che woni na ni se an ta tin sa ba koko dada su ibi na koko fufura da dua ibi okay boga ye beda sepa ye be frɛ wa chire na enkomo twetwe bi e wa chire bia ye ne wa twetwe wada o ma ba che yo ma ye da sepa sa waje ye fɛ so ne ya kasa yo mi se da wa se bi okay enti second case boga ena ye ne no etwetwe nkomo no na alaji ana ye friend say kremo de na phone na dum kremo phone na dum na emom boga na boga akro ben so a moyi na frim an kan bisa na country kro ko bae say kan bi bisa country kro free bae obeye koko no ye di farmer 7 years wenti benya bag ba ko amayeda ma me na nka pese wo bisa ne say mo de man 7 years and I said 10 years ya de man 7 years so gina so went me amisa no mi me pacho minim so ye yi da frisi sesia o mi krata ho on so krata ni bi 7 years na wo so me pacho kramo boga krata no ha mo fanto so mame 7 years o krata no so 7 years krata so 7 years 3 years yetimi behwe e wo so ye nyina de ansa hya ase ne ye nye me penam de ye ma me sisi o se on de oni hwe ka mo je asase na waye krado sa mo nche de waye ayeye no mo se ne sen ye ne nia de chekere se ade ma 7 years 7 years no efuo no wantimi anye se obi de efuo ma se 7 years ya sa ye se kokoo no ebi wo mu dada enti de wo koye ka ho no ye se at least ka kokoo no kura anso kura nke nya bag se nya bag mienu kura o na se efuo 7 years na koye na so ne de kokoo no kase efuo asase na ye ka ne kase be yesen oh me people need the fee man at the normal circumstance no na say ni yie mu no sign bag sign na asase na etimi produce hello Kremo hello good afternoon Kremo fine at the say eyo na onso aye pacho kwani me pacho mi dindi nana ya Owusuaa me ka say free Akoma FM eni Onua TV me pacho unim Mama Mary nana bna pacho no frɛ mi ninu unim nana bna wo fiewura the body shila no shila mame mi ninu unim wo fiewura di mi ninu o se ode asase ama 7 years se do na monche ti se wa do so bro 12 years o mpese mo be che ehun nkire mo te sen mami me da wase wodi mami ne wa ho wa mba se ya che na me se dari ya so na ye den aye den so sami no de wadi sa se mami no en coin wadi mami so ho
wa na wa ba ya se ko mpanyinfo ekose ya se mpanyinfo nche tam se ye no kore ni bi fi rent ni se manso amane ye de amane ye yi edi e ko ni mpanyinfo na akofi ni akokaye yakokaye no mi se da sa dia on ba hwe start no me ye no mi ko se sai on ba be gu ni no mi se da sa dia on ba ko na on mo kwa umbeka daba na umufra ya maidi nkomo tinini ya no so se bi ni ya sinini man so no wadi manu no entoka bi ni me ye duru ya no ba se yanka ni tribia nka se ni manu ni yanka ita ni se won ke sa tin mamu ni won ke sa tin mamu nkena entu be ge sa tin firi ni nken na me se dadi u se be ge firi ni nken dia ni ntia se o fa libre ni o be tu anka inde sa dia Brani yanke nije baku dia yini no na waje baku musuli ya dia baku nti fita odi zo na sana tie ni kata yanke hello Matias enti no 7 years no so yo mo na amasa mo nche da di 7 years so ye no omo mba se yanke na me se da yanke Unu se we ni dia me ye fu no mo na be ba se yanke aha na oma no na mo be na unsu tu fa ho se mo se menye ntimi nkoso anya somfo saa 7 years no ma ye adwuma na wie mo ma menche na me nso me de me ho na menye me fie wa na mo be na otu fa ho mbo sisa o kasa ye nti mo ba ye nto ka bia ni wa ba ne se yanke fu na me no mo ya be ke fu ni sambia me ni fi ura nti ke ma so ma ni ye nti wa ba no wa di na temse me huru ni me huru ko sura na me huru ko fom no so sisa me no to ka bia ni hono ke fu ni ya mete onye mu dia me so ni ni dia alhamdulillah to ka bia ni wa sisa ma me oti that's fine kramo nana nyenana mama shila na make asana kremo 3 years no so ye no ye de ma wo so no 3 years no ye ko fa obi free tepa enyo no na kwa afuo mu ho okọ na afuo no ye ana so anye na ye wa ye afuo no kremo na afuo no wa anye 3 years ye kwa afuo mu no enwura fa afuo no nyina eti so obeti abra ne ka kire wo se kremo efuo no ehura wom ehura so ye efuo no twetwamia ne bi firim akaye no wo so mo je pene enso so nansi ani na nakwa efuo mu ehura nda so wa efuo mu ho enfia so ne sa so nipa pro na ekofa no na yesa ne kwa efuo mu ho ekohwe efuo no efuo no wo so wa anya efuo no so wudi adanse yesa wa anya enti wo fie num na wunya na kire no na wo di akwa efuo ne se ya ncha na se de wo kra time ne de che bibi saw dia wakrat no so ta dia wakrat ni yake dia wakrat ni yake dia enfia so no ya do na kwa afuo mu o me ne woni ajewa ani do so afuo ne kwa afuo no wanye enfia nsa no so wanye enso ya kwa akwasi ase no se aduo no ya de ma wo fie du munyina maka buti akwa mu se enfia du so mo nkabre pipa no so enfia nson kremo sita mpacho pi ya ma obotre Doko kwasi aso no babi amoba ya ne se ni ndom no efiri dana e ko me dofu ni nyina wie nti wo bete abra ne yanke ne gimi dia na wo tun fa wo dia ye mu ni ade che ase kire ne se ye de krata no na e kasa wo je ne wo sheda na bo se enfie nso no kura enso o ba ye adwuma na ma no enfie nso na so apa ho ama enfie mu abeto akire kramo ya de krata ya kasa eni ano ya de kasa ya de krata no edi adanse ewo e de ma de ya me no sister Pacho me wa ha yes ni ba ye no wo se me ye for 7 years ni ba ye no ida wo chane me di ne amma me enti me 30 me boro I say 50 years me boro 50 years me boro 50 years no so no beti na ye gima e sori kwa bebi me ye silimini o me ye ceremony ni timi titi wo so timi titi ni 7 years kurampo ba sabi ya me se kan no kwa kanu bela ne kesa ta so mame me tie ono me no anya sambia sister me ba kramo nana me pa cho me frɛ wo na ya twetwe nkomo wo akire wate sister pa cho wa ba nne ya ne se 7 years ne duru no trata na ejima no no ye ni sambia me ni omo be ba wo yo mate why
Yo mate. Me bacho, kremo be sa wa asem ka. Ye de efu amayom ye nche. Efu a wa anye, wa sa fa asase ni bi, e de asi dan. Kremo na sa na wudi si. Si tampa chawo na ayi. Mami wusu beba, wusu beba nje. Me ni atambia ka bi, me sira wada. Na me pacho e no kresa we twa asase ni bi de asi dan sa. System pacho, misro, me de yam pacho, ni me so ni. Sa dan na me see e no light na ba kurom ho. Nti light na ba kurom ho no mo se mbeke meter. Nti mo beke meter na me se le sa dia me asi. Me si dan no me se le sa dia o ba ne sa ni bi o mo pa ndia. Ni e si dan ni bi ama mo. Me so do pa ni pa ko fu mo ne ya ko pa na me na chaw. Nti ya pa ma me na chaw na me ne se le sa dia pa wo me je me ya dan. Me tiri ya bibi. Nti nani ya kwa nana no mse nda saade obeton saase no mame obetma ton na me ya me bua ne metua ne ka me ni sambia sesa me jima na me ya no na me hia me sefa me silmini sedi me kusa sini mi titi me yanko me sisi me yanko a me sisi no ho mate entu de ye be twa ho nkomo akire why ya ba fro ya da se pa sa oje bu me so me da se se wa fra me why yo da se pa enti kremo na ye ne twetwe nkomo ne etwi ne mu ode pa yi twi ne mu ode yenko power specialist hospital nko twetwe nkomo embra o te blinking o te yiro awie enya agrokra ma duo ya ho ye eno a na chese Owusuaa na ne ho ye papa ye do ba ade ase yenko ye nim Owusuaa power specialist eba hospital asuye na ye duro no na ye ba power specialist eba hospital na chese apomode ho nkomo no a na Owusuaa ye die na etiefo meto nkomo ne so ene ahwefo na mum ma mefa number no ema osanse number ne de ya na ehia wo nkomo bi anase wo asem bi se bia na wo pese ubisa obetumi afre Dr. Akosua Duya ewa home iso number ni 0244 54 44 44 22 0244 54 22 afi 0200 38 ofra Dr. Akosua Duya ebeje osona enkomo bia woni no edi na megusu amekasa no ebia na wo hweme yade a ha wo no mebobo nyare ahodo so no mentumi anka wo de a enye hwe na momo frenko ade a na chese enkomo bi o ho no no ne edi sanse yare no a ye ka ho asem no ya na time no shanti ye ka ne kakra bi dodo no anso ne yesa ewo yasoye ya oba onso obenya wa yaresa ene obisi diabetes ha me medianantia mediachinia mabre me pacho diabetes yade ha dwene diabetes etimi manipa etwa nananom ewonse do diabetes bema onase atatai diabetes yade ebema chese waye memremre ase fatigue bi wo je ho enye wo nyare nso wo ntia pobisa no wo ntimi hunya ho hwe diabetes timi ma wo so seden a obi hia wa se asa wa fon dodo asa wa fon dodo me pacho osutimi tepa diabetes ebetumi de sa how no e de aba enu nti se wo hu sansusanso ni bi anase wenhu sa niema ni bi se ekoso e wo ni pedue ni mu a eye power specialist eba hospital ya so ye ene wasa oba nso de a Dr. Akosua Duya ne na doctor fo wono mo ebehwe ye wo machines ahodo a wo ba na oka wasem wi a yate na emom yanso ye be check ni pedue ni mu ya hwe adekode poti a ekoso e wo ni pedue ni mu na fe ehunru esafata se ye de ma wo no ye de ama na anono mo nso a bibia ebekoyie bibia be ye fine e wo ni pedue ni mu papa na eye ulcer ene ulcer ha nkrofo osa eyeyem kro obi se aduane to meyemu ana meyemu kekame obi so de aduane ne to ne yem kro na yefuru no ekeka no wodidi nso aduru be bia na eginegina oboso ne ade ne nyina ye osa no eno bia eno nti bra power specialist eba hospital banko ade a yesi ye wo osa ho aduro ye de ema wo na wanonom
na ano no obi ka se o yem kro de ye ni hu aduro bia nanso power specialist eba hospital de o ba ya so ye nko ade a ye beboa ma osa no a eha wo no efiri wa ma ho etumi ato eno nti gi number no 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 your telephone number no obetumi afresi na ne doctor Eddie enkomo na enei fibroid hamma papa fibroid nti obi entumi nya awo enye se bia untumi nwo na emoma fibroid na ababe gi yefunu no aboso no ena akwakofa sa o hawo no ede abade bia me kire wo se oba bia nyankopon boyense bosumi bia wase ye konfitire anase broni beka se enya menses enti se bosumi no so na menses ne ba etwa se ba 7 days na etwa na chese bibia ye fine na so wo de ne de enefo amienu miensa obi kra ho no a 1 day pe na ni moja no aba na etwa bisa ho se 6 days no na 5 days na aka no a moja no ama no eno no ekwahe eno na eboaboa no a mojefi na aboaboa no na aba be ye clot chesa aba be bobo enkruwa na etetatetawa wode na no eno ne ye ka ne se fibroid obi wo kwa ne de no eye kese ayese football no na eda ne yem saa na chese nefu ayekutu obi ehia wa na bosome sai nie ana obewoda ben enso na enyenyi nsen eye fibroid na eye wosa eno nti bra power specialist eba hospital doctor so won fa se kan onye operation bia na emom ne wo ya ne se enuro no de maw na ne fibroid ni nyina ma na ba besene ko na chese oyefunu no aye flat eba sa no a ekosa no a chese wo de kobo mu a na nyinsen no aba betom kama na nso wetumi awo afa ho afa oba ene saa de wei ha mapa eno nti meka chose wo bibisa power specialist eba hospital ya so na de beba ene fibroid no obi o si mi koye operation but bisa also operation a wo koye no ebekwa akowie sen operation no abdodo na ya fibroid ho no ya na eduru be bia ase ni ntukura entubo se wo mu a na asa afefe na asa ba enu nti uba ye nche ya enuro na ye de ma no eboa amachese anane kura na besene ko na oyefunu ada ho kama obi si sciatica ene ha me sciatica make us say untini no twe efri woto ase na twewa na chese aba be pie wo nan kokom ho no mo saa wo sorry a enye ye wotena se a wuti pains no woda wo na sciatica hawa bomodin na bra power specialist eba hospital Dr. Akosua Duya obehwew ama ho ato me se me ko radio station baako woman baako oye panelist saa problem saa ma me de ne koya chese ma me ne ho ato na enne oba chese ne ho ode pa enu nti se sciatica hawa bra power specialist eba hospital me se oho beto amo aba bedi adanse papa enkrofo mo ba obedi adanse ne doso ene hepatitis krade obi enim dada se power specialist eba hospital ye number 1 yaje a wo so bebre wo ho a enkrofo ka ho asem enkrofo edi ho adanse o skin no asesa color aye yellow woni ase aye yellow wodwonso aye yellow chese color no asesa kra hepatitis ne house ano enu nti bra power specialist eba hospital yade wei na wa hwe yade a yede ABCD na kind de na chese yade no ano ode enu nti bra na yemwa number no 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 yesa yade bebre na brand ntimi nkani nyina enu nti na mede number no ema on tentem sa no enu nti wogi number no a kose bia pese obisa yade bia pese ode ba no freye na bra ya so ye na ye wonu bebre nso wadwama nso a enkrofo edi nuro no wadanse ye wo herbal mixture se dro we boost immune system no eno kra de meka cho se nka benya de bia no no bi wo to office ana wo nom wo fi ana wo nom be bia wo hye bia betumi ehwie bia nom esan se boost immune system no e ma oni padua no bibia ye kama che se de bia wa ho ode no e wo soro pa ene wo
eduro ya tonica eye mojeduro obi se okọ hospital no yese ni moja eso ate unya eduro ya tonic na anomo a eboa ema moja no esaba kama na edi efusa ne kama ebi mu okro mo moja ni nyefe onnom eduro ya tonica umoja no eni be fe papa kama pa na chesa pomode no ehye ho ekoyi ankasa na ye weduro ya malamesa eye malaria fever duro owododo awati esi so o bawa anachesa de eye wo no eye wadwere se wenya malaria metu fu se kona ko cheke wo cheke ne yese ampa eye malaria fever dia na waba bepe edu ya malamix na wanom 3 days malaria no obedwane ne mu mrika kora na chese wo so so ahoto no etumi abakama ene ewo jirikejiri emmemme dro papa na no bre bi mi si for mo sister wo jirikejiri manum bi da na se ne esi abo adwuma no ai wa hu nipa kro wa hu se ne wo si bise idie na chese me say so wa bisa ba akọ and I'm say ai why rasta ai me pa cho ene me de beta kakra na anu akọ ebi asem akọ se me de beta kakra esa wo be hu nipa kro do so wo hu no wa hu o se eduro ni ye kama se wodi abo adwuma na ono a o se kope bi o se me mbre ni bi kra na me ba manfa amanti na se fie ha ko na wudi enti ebusuafo jirikejiri die engrofo ka ho asempa na enye aphrodisiac de bia meka chom se enye aphrodisiac enye ne obu ho se oba no wadi misika saa enti ene mso benya ni mekope eye jirikejiri da bi we ne de time bia wutimi nom enya ohwe se wo benum ama oba ma ba besori amu akodi bone aha na emom sanfru usisimu amaman bia wo ho a ama untumi mo adwuma yie ni ade no eyi sa ne mani nyine free ho enti da wo behia match no wa ba usampa wo bememo ahwe kro ba no okofie kra once di wa ma no kra wo no anani agedada en wo okofie ti wa ma ni sika kra enye hwe enre ubenye biato e wo heba shop biemu na chese wanonom na bibi etumi aye kama ebi a wo ebie heba shop na wo pebia aya no wa frey Dr. Akosiedu ya obebre odo sopo na wo so waton bebi a wo hyedo ebi ana ebi emma wakati ho a wo frey en so a dudu bi a wo pe no benya ye number no na memfa sorry eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 your WhatsApp line opese o kire yen e WhatsApp so anasa wo ka wasem e send yen wo WhatsApp so a e 0555 79 78 ye kire kwan e wo Kumasi ha e ye Feyase Lake Road ya ni Jasbro filling station edi enhweni mo enkranfo nso beko pokuase ACP main road no so ho na abehu power specialist eba hospital na takrade fo nso amohwe mo nso makọ eye Anaji estate ya ni Anaji primary school no na edi enhweni bukọ wa Dr. Akosiedu ya ni na doctor fo mo behwew ama yade no a ha wotete wo no ni nyina efiri ho ama won so watumi enya wa ho 20 abusuafo medum besi ha na watwe sene ya sanso ehia ye da si bebre famenchi akesie pa akoma me maame wo se ni piesie se wo chia no ada an power specialist na ye kokodi enkomo eba ye no aha eye Akoma 87.9 ye demu live on Facebook sanso so na YouTube ye demu na Onua TV me pa cho eye Akoma mu nsem si say ya te kremo ano asem ya te boga so ano asem enti no si say me die me wo ma dwenkyere mu na Facebook no so ane munya ne sama bena mame na
Mami, badie. We ne ma. Menchai. Enetimo, odinu Yanko Jason. Abusaye kamfo e de amount say Ghana's most beautiful Kumasi audition no e ade se e koso. Na we no ye ne obekọ ho. Mene Peggy. Wa kwa de ho. Peggy de yenye no. Mesaw emaya mo ho efe. Na amanu atie muni bedwemu kasa. Mutimi fa mo ho momfere ade e kasa e wo bedwam a wonhwe benkum enhwe nifa wugina ho pemem e kasa e de si uboso a na wako school kakra woni mu amamre ene wamane a sa maya no ene yeto nsa e de afre wo mo se nyame adom a Kumasi audition no e ade se e baso na woni a Ghana's most beautiful de won ho ahyem no eni makonya e wo ho e de ma wo mo no kwasem ne ebie wani e wo enema bebremu edi ni ye Ghana's most beautiful enya ho ofenko na emom nimu amamre ne wamane na school kakra enso to aso eloquence no okasa nyafe na bia ne nemu a ene na wo champagne for e wo Mecklin Hotel eno ye nyame adoma jumbusumi ya ye wo mine da etoso nkono anopa na wo chepepepe na dwumedie no ahyase me pa cho wo ba wo ba hye ne so se afade a wo de ba no wo mo se GTP entoma no mini skirt wo mo ankasa na twere ba ye e wo se eye mini na se wo sire mu kakra wo nentu kakra wo to ase kakra ededa honom no mini skirt na blouse na wudi esi no tank top na chese top no eye white de bow mini mu kakra sa wonsa ho gu ho no eno bi eno mo sefa guso na fe wo ba be represent a region kwa wo m say ya Ashanti region anase ba bia no o ye ne sa ama bibia aye kama nti champagne for e wo Mecklin Hotel nyame adoma bosumi ya ne da etoso nkono na ene wo mo eni sa ensa woso no ebia eye wo bra wo so betimi ede ashine no na ye kan sa hoden eni hono mo enya de se wo betumi akosa adwumade no bi ama na ye eno nti ena pewak natural edra 3p garlic mixture no Owusuaa kamfo ede amount edra wonte nenka wonte ho asamoda woni madwuma ya ene na wo branie edra we na wone a epese wo immune system no eboosti ekosro no wo mo enom afai wo pressure no eda high yente so emanemra from emfama 3p garlic mixture edro no ene yesa enkonya no menstrual pain no etu obecha na afai wo sugar no a level wa ye kese mroso mese wa hyese so nkronsuo ye so wo mu a wugito na wapai 3p garlic mixture edro no ebetumi aboa stroke and joya de no age wo de aboso asthma wo Johnson tentem anasa wo Johnson no how bi aba ho a edro no betumi aboa wo mai mu heba ene pharmaceutical shops ahodo no enro no yato e de apete a obenya bi ato Shenen so my say bottle na edro ni wom no epai wo hu donti e de garlic kokko e de ato ho a e shenen so ene na ye frɛ e wo number yi so 0248928824 ananso say 0201000021 Pacho Mater Day Hospital Owusuaa e tonsa e de afrom say yade bi agenipadua no aboso wo feel fine menya den so mentiapo na wo pe hospital wanwaso a ebetumi aboa wo
na yade na ekutia wo no wo maternity e de afiri ho no mo a Matadei hospital e na mekanfo e de amount enti bibi biara ekoso e wo hospitals ahodo no yade se wo mu eye bi de ma wo mo edanso ene sese ECG for eje wo mo nkanea Wama was standby generator ebetumi aboa wo papa na afa yahye wo ama bibia so ayekama enti what wo ye den fo ni chemu e was antase runabout go filling station no echiri pair na ene panifo eni sawoso 0244088918 0244691759 and also said 0540171409 ye kokongo ointment for ahye ye na yakwa kosiese ye ready ama ye ready no akasa mana mobeko Ghana's most beautiful no what say ye mini skirt enti wusira mu ho enye wonantu ho no enkuwanku aje ho aboso wu change obu a wo behia Congo ointment ni bi so de besiese wo nipadua no na afa wo na ho aya ahomeka me pa cho fa ni enku ni bi esiesie wo ho ankasa wo motro mu kura no nya bi a ya afafa ho na enkabone a ya na ejina ho no entu emfemfiri ho rashes ahodo ye to ase wonantem apropro ekro aji nipadua no e de aboso no Congo etimi abo natural ventures akache na enro no efira e benti bibia e natural 0249017101 and also say 0204616161 Charistic Ventures one more and the Zahara herbal products aba ejaman so edroni dudu mo benya biato e wo kanshi drug lane enwachi herbal pharmacy ene chemical shops e wo man Ghana mu no enro no benya biato o general body pains no ebetumi aboa sexual weakness e wo ma ene mememu no e Zahara nupa no e na eyi e de free ho yade bia e ma won feel fine na wabrabo a wo bo no wonhunu so adwuma wontimi nkono Zahara dro no ebeyi enkenya enti Zahara na chasa wo jeso ama bibia so ayekama pedro yi bi ekira kwan na eto na nsiesie woni pedua 0246348334 0248569335 and 17 lunch and restaurant and so restaurant papa ene yaba Kumasi Montine so ho na Kumasi Premai for woni a woni ate na wo munim workshop nso edidie enti aduane ayedi ama no akaye katremase age yembowure mum na ye hunu se yesika ne yanto angudi a N17 lunch and restaurant and ye kamfo ediama aduane no de nkwan gu hu ni na wo mu obi enam ahodowure mu nam fremu nam ni na so benya bi ato wo ho fish ahodo na ho trotro no eno so mo ye ho adwuma obi nso na kan talapia no mo sa no wo mo e obi wo ho eba ne nsa ahodo de da form de ano odene pastries ahodo a ye de ka ho so wo mo boa wo mo ye adwuma efiti joda kopim kwasi da holiday bi anim enti da biara da wo mo apona bia Kumasi Agric Junction eno mo kwada so kwantempo ne so when him say delivery service wo ho no ma wo bo maden fra wo mo number baby awo bia ye de waduane no ebebro enti me ne wan ka meji ahoma na mafre na ekomodim ya wie no ye place order amomo de aduane no aba 0530668585 and also said 0542787278 good morning herbal mixture and papa eno ne ye bobo na ya fa ne say breakfast and sunny asori afirimpem akoye adwuma so obi say me sori no pa no ma boho memposo ene memposo etwetweme ayesede yabo me no good morning herbal mixture ena ebetumi abo ama nipadua no ayekama makacho say infection say gi nipadua no aboso woje ho a enye ase honom no ayese tese ene ma nkoyie e wo honom a good morning herbal mixture ena eboa body pains ne sciatica no eyi nakwa also yade no ha dwene nti ya pabinom o menstrual pain ne disorder no behia sexual weakness ne so ha dwene pressure ne diabetes for shom doctor 3 days say 1 year enum ni nro no nansa pepepe na dansedie no ebu nkamfa so enti fo ani kire mu e na afa ko pedro ni bi eto baby ayeton he bedro ni bi abisase ye ma good morning heba mixture dro ni bi na eto na bibia so enye kama se wo doctor mugidie na wo yade no pese etuko nansa entamo de a medofoje number yi na efrem 0246594117 0246594117 obaya mame me pa chan e se say de waye na eno anu de nipa be ya no nazo o ye oda mame de here oh okay mama we fe bi we matse intima time to me ba
Mate. Send your match chiri o. Ya na mo yi me. Oh. Saben na me no for ho sa. We see abena de pa. Na da o ma any cool just so ayaba. Ma me ma o akwa ba bi e ma Reverend see a pie. A banner and crata some of the contracts some mean say football to win and I send you with Jenny and Channel. Why are Madame Mammy fast will come and say? On set Kakram, your name on a set. Wait, Mediaki cannot. Abba baby, yeah, Jumano. The eyes will be up a set of fat a quiet emptiness. But we are sent. Nipper be any set. I did be a woo and one I'll be. And then I'll who say, me, my man, I am there. But I bet for that also so. Indeed, so when you put the hour, yeah, dear be out in a month. One name, Oka ascending our excellence. When you off it, when you off it, on it. Yes, so on it. I don't say what we name. Hey, young, still a coffee must over. What say what's so happy about anyone? So then I penny. Ain't a coin be our son, a coin more fast so, and then a year crantano, and one more juma, and as I said, moye. Sacratana moye for 7 years. A crassy bogger. Ubisana so a hand for boga, but Mimi who is a crassy boga. Cause boga when you title be a dear. A crassy one will beat me the boga. The name so trebidio. Say Faber was soon, say Tebe soon, said I say, or a crassy boga. Na ye mammy penny. As I see our demand, wo and our banning chance say, oh, pass us here is good. Anna, one whom mobile amo assassin of crime. When you may be a assassin also. But end of the day, no, dear Wucha, if assassin is to be a Wucha, now one Cassama. What would open after? Now, the person may come on a tear and say, I had the Abano, Abba. A coin be a buffer sword, then no correct, up to baby, assassin, then no correct one. Yeah, the better. Okay. Meko stage 2 non so. Ala your friends are like yana kremu eja kremu nso no on say nipa yi e de odo ene anigye ana ode asase no ama wo a wa start asase ya wo ye so adwuma asase ya wo ye so adwuma no on ton land bi ama wo but wa fa kwan bi so say odi kuro no aton land bi e de ama wo ye bisa odi kuro na odi kuro no say on ton land bi ama wo odi kuro na nkasa nim no wantimi anyi wo ho ano but wo free ho e ba na mo sa akohia ba bi bie mu a wo se odi kuro no e na de asase na ma wo na de me pesa me manate ase ne say onim ye kan Proverbs 20 e ba na o se de odome naja anane na no ne kanea ebedum osum kabi nipa bebre wo a ayeso mu nsuro nyame wo mu mfre nyame ntino ade bi oye no odo ono ankasa ne pe na eye but awrade adom a said de metena ase ene anopai no ochena anopa nso metena ase ewo Kumasi Ebu Krum Estate Junction to besi airport runabout me ho ana wa de bi ayera na se hunhunu a oba metimi kyerɛw ade kora ayera ba bi ewo me ho ana obra so se wo ware na sa ware ne kwan si a awrade timi fa me so ama me kyerɛw ba bi a ho kani wo me ho ana se wo ye adwuma bi na se adwuma wo ye na enye wo adwuma no no a metimi kyerɛw adwuma a wo ye a ebeboa tumi bi aware honhom bi aware Awurade amani nyina so tumi fa me number yi na fra me Awurade admo chena anopa 5 o'clock 11 na mapon fa me number yi sesi ya 0244 88 14 55
0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life. Okay, yeah, that's it. Ajua Nana ya ewe de tiawa nana energy di asa ena papa yo so asa enka bebia ye nanan natifie adru ne die eni kwan se nka hwesofo ni nyina kra ne abrewa no twe asase no ho daare because ene no se obi bɔ mbɔden pɛ adwuma ma wo a ɛwɔ sɛ wodi ni die ni aseda ema nipa kro na nipa dodo sen ena de asase ebe ma wo aka kye wo sɛ yesu adwuma odi ma wo 7 years na sɛ wo ye do 10 years kra na me ne nanka wontwa ne tia kakra bi a wo sɛ nka wo gye wo no nanka ogya wo masase ye den ede ma wo na eyem sɛ ye na ne ma no omo nkwa kra na se honom enti omo fa ne se ye aya na odi biaba ye aya na odi biaba enne so bi adwuma mpodi ma obi na wa ma wani anko ho a nipa dodo se ne bedi nokre edi ama wo mempese meka se dansini a owo ho a ye di asase ne hye kremone boga nsemu no wafiri mu nti na omo ye saa efisa wo na omo kasa na obi a anka se yenye nkrata ana obi anka se yemfa asase nyeden emma no se ka me nko a eye 7 years wo ye adwuma 12 years 7 years wo ye adwuma 10 years e ka me nko a omuncha ne tia na ye maami so oba no won tia se biko kua ye no eya nkasa eya nipa no ya nye na adwen se gia no obaji bi no e wo so mo hwe na kakra bi omode be ma no omode ma na asumdwe ba ene asase na wo si dan si so no de enye mra kwan so kra nti omontia se ne bebia pepe ye wo bia no ye mfa ntu no obia etu onkotwere bebia etwere Queen Sabi Deborah Dabanka Mrs. Yani ejidie dos the moment ani ni pamye kama na ma the moment ani ni pamye kama no na ma esa wasan beji na didindin di bi ba nipa o te sa abo ahuruye onya wa obeka wo ebi na kremo adidi maame no utie wo mu nyina kasa yemu a na im so mu ewo very good times pa eti ama maame na anim se kremu asem obeka se obeye no enoa ene obeye wanye ni se obeduru baabi adane na chikura kire ne sa so obaya wa nuru baabi anwe ne da se kremu betimi adi ni nwamo but bible kura say susufo ani tu nipa so na nipa betimi adi nipa nwamo on say kremu no nani ate eno no wo mo eyade se wan hye yi a se nye maami na wo ba ka me hu ne se maami wo ya abrewa tinka kremu no obetu ne na yesi asase ni nyina so obefa se me hwe ne ma na oye na fi se krata ada sumpo wo se mo mfa mo de ma no ena wo ba abusua no so a me hu ade bi firi wo se se kwan be wa kakra ti wo mo nkoho na anu obi hihye ade na wo nkoho a obebu kwasea fi se woni ade a wo de ba abecheke e wo se maame ne ma no omo anibre mo brother wo de ma no wa free mu ena abusua adwene be ye omo se we yo di animu wawu o mete se nkola mienu so ayede awu afiri mu enti a sheki abusua no me pa to what they make an as a sheki wo mo amomu ntimi nkwa animu nye de wo se wo mo ye the same thing na boga no so na me so mu ni mo ho fisa na maame na ka so maka wo muti apa no kre so obi ani no kra ma de odi akire no ono so ni no kra ma because wo say bibie no mo betimi ri aye wo ntimi nyi wo mo hye ti mesra busua no se omo nka wo muti wo na de kire ya no omo kwa akoma ye som no ye bedi akire na so omo mo na nya tietia ekwohwe de afuo no onse maame no kasa woni hwe papa ne se
wo ba ho be hu dudu ameye de media na se wonni mu hwee wo de wo ye manu ntini kwase abuo bebrebe so enti e wo se omo ni bre na ni tena ya mo ntwe na so wo mo nko eni ni nkosusu enko hye ade kro na osu adua no we se ebuafu we so se wo ba ho na se wo mo ye no mo hye bre ni na obi ana different way okay what you say yeah that's it enti ye bedi akire okay ka ye ho ni enko hye dudro na wadua no omo nche se abrewa no so ti ase no ma ne bia se bi oti wura ma wo ne ade e no namu no ado bia nti na ye mbu ye kwase ado ko so hwe sa ne ma ni nyina na se sika ba no de ebrewa oti wo bia okay na eno so ofa okay yeah that's a queen Papa J Obaya brem mami Obaya case on say metieche nyina na mayedi kakra etobia bia hweso mame domienche do prapra ah tu akanefa sadi we oh you so you very very careful onye mecheron hweso mame do prapa domienche tu akanefa sani ma we de bia e di problem ba hwese obi aye nefu anase obi asase no de ama o say domienche what you say domienche sempe bi no omoda na edu baby na edu say ye ba beche na ana adwenbone taba ba ko chirim obi wo no mo a ode be ma o ade na say kra ba obehwe so amana ye kama na bedu baby no eho e na ode expressions ebem eba be je fi unsem ana say ode wi eba ho ede eba be sisim eba sa na ede problem bebre na eden eba what you say obi di asase am obi nipa na hwe so amedu pempenso bi afa asase na nkasa kwa nipa na de ene dia no otimi nkoso ya shafa no ya tafa no ya no aniti esawala I'm telling you the truth he obi di asase am obi oni ne kwa asase no so kwa ontimi nche bebi poti asase ne da wa shafa obi wa broche discover so obi nya ankafuo ma no wa yankafuo no nipa na bedu Ghana kwa ankafo ya chere bebi a anka ne wo no oduru ho ohunu bebi ankafo ne wo enso anka ne asase ne da ho oduru ho enso ohunu ase yesi enunie ase enunie ohunu jodi asase ne ma no ona fa kwa bi su ohunu asase no wa blindfolding no what you say it would sankofo ni delay very careful especially omo hwa ade no so omo tie kra na se wo no omo ko no mpo so be ba ho okay obi tu de nesi asase bedu fie wonya stroke sabra obi wen what you say obi wa o si asase ne so ano owo kra be chesi u premre chirebene e da asase ne so na chesi wa asase na wo dia ma obi no what you say ya yeni amagu so o si asase ne so ana o kra yira o so free one time na woko won eti I am very careful omo ye de sa ne ma ne e hye o mo nsa no na ko bi de ade amase nyina ye ni di so a na ebraso contract da so o se 7 years na dru ma me pa cho ma me 7 years so aso ye ne den ye nche because obetimi ayo akwasa debi ebia ye che anase oh to aso me na me de ma o to aso bet obo hunu se ma me no ya wa ye panyi wa ya abrewa ento mo so fa kwa bi se ye ne ti asase ne so ye ne kwa ya fa so bra ya brewa so bebia edu ne de ye den ye so ye fa kwa bi so ya fa ma me so wo ma nkrata ye adwuma e obi asase ufu krom na abeto ye ana ye bra dru se o se ye no onto aso biom ana se bia bebia me de adum be sa me nhye fofora e den kwa se wo ha ye du bra bia yatum na mo nti ase na kremo wa ye wasem de dende boga obi ama wasase wo do presidency asase ne so fa wo dan no fa na asase tiawa kremo no kremo na sidan no fa asase ye da se tiawa fa se enti omo nti ase no mo kasa America so oje na ade mpo a na asase tina se na de wo hia no mo settle ni am na fe asem emfa na asem ko you very careful ene we miemu min ko ba bia very simple me ko na mi se wo ko ni se enga be miemu a chense mi se bi se ko se mini bilani bo white Monday no tabo white bo sawa ma me mfa course mate fa mpeke 0243114497 0243 bila okay 0243114497
4497 sana open mate 03224 98035 0243114497 03224 98035 na yemfa telephone so adwenkyere. Hello. Hello, man. Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Dini baby akase free. Like from the just am kase free bin. Mama Pacho yentie o. Papo. Me Pacho mama. Me Pacho mi tie o. Me question ni. E fu ye na fo mu. E kura setena na fo. Nkola no di samo anwo kan. Mama de wa bere ya tina sie. But me nkola no. Ese mutimi follow na mutimi eto bi so mo bi ya mi ncha won. Ese bi o kura afipa ko. Wudi jobi ko mama. Ana so to sika bi ko mama. Ela to su bi em kura de ayi akura na papa na bono. Ke papa mama say we be person you for no boy kura we mu di 100%. We so ti assassin so. E bia ogusu ya adima no po we animro. Enti assassin akura na okobo en de wonya mfonso bia. Eto su bi em kura mo so ye be che ayi wo mita. That's what I'm going to say. The day when you be no much on your career, and then you should be a piece of your mother, the DNMT. And the Akana Papa Cobo and Pam Chopi, and your bonnet, you, bonnet, yeah, that's it, and Madame Obianca, so I bonnet now so obedient, no. Ka oneno ebe dream answer. Hello. Good afternoon. Afternoon. Mpacho dini baby akase free. Ame kofi ya kun ka jeje kan tia tini yoso. Mpacho yenti o. Juma nse woni na yo nse bia emana time bia be kan ho. Ende nyehwe tibetuna ya ni na ko metuna yo ni nchem pepepe ema ku yemla. Okay. Yeah, that's it. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Yes, you. Pacho yenti o. Ya tengo ko mama yo. Ejime ya pa, ya bo so ya ba so na mutse. Now there, the mama didn't go there, come over 5 years. And Tom. 5 years on some fan ko bi no mo so mu de so mo ma nya dia. Da mo so mo ntumi a, so mai ko do dia ka tell akana. Omaji. Now there, I'm obi abia ma why. Me Pacho ya dasi. Na dia ko we ja why. Pacho ya dasi. Yo. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Dini baby akasa free. Me dende on my tailor. Me kasa free sekere kwa mai. Me Pacho yenti o. Mama. Mo di asasina ko fona kasa no. Me je se obi mama la se ni ko ibi. Mama. Wodi wura no ma me wura ni wom twu ni de wa anka hwe. Me ma ekoko na manaba. No ma mi ya. Odi ma me no wura na dia ba se. O mu ekoko ne ma no. Ela se Sane no. So, eti ma me na bet na ono. Me be bu za ekoko no awon ka se ni ba ko so oni ni reche no. Ono ga ye di za dia be ni de. Na mo gongo che na papa ro fa ni de ma na so fa de. Me ntron ka se e na kracha na dia da se o on tia che ma ne en tia che ma chira no ko se Matias ko fo ro ndi we le wi afa na mo ni abre ko me ni je se mi nya ma ne nkai mi gusu mi di ho duma me da se. Okay, yan so yeah that's pa. Good afternoon. Me do fu blemi awon fe bi papa bi yi asun je kan ni abeja fo se be brave. Don't fe original Nigeria did the contract papa kuchina mwedu. Nigeria yenti o. Ni eni mkura company ana me afun for the bitch. Me sure that so on to no produce market in cause no big money abega for. The question is oh me koko ya o. Ya ni kan se me free Nigeria ba na me say en mo ya na me. Ba bia me do kakra. So the koko na to do.
ebesisi ezu betebusu ebeje from no na wanga se brezi ti no stress se bi apata na fi ti so dibo na 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 from na na pa nche e bi na nche fa ko se ya pe na ho kwa e da fi yes so yeah da say hello good afternoon me pacho dini baby akase free from Auntie Maggie hello pacho mintie o yo why mama and na fe ma wodan ti atia ye wo me bata mpanya mi hira o me na 70 wanya say 70 me pacho fa bi ka me ho wate me pese unya wotena se na unya 150 mate enti nyame hira no ma nkwa tenten ahoden wuom ami ahoden no rehiya na wasefo nyina nya sika wunyini mu me kwam ne woda ami nyame hira ami zapa no ba ya yi mame asase no wo mo emema no mo ti asase no so no afo mo munye yo wo bia ye me bia sa kendo ko go ta kunya ka ho ko no ti asase no so wo munye yo da to mun ni ta ma me ni to mba so mu ya na ma me no efiri mu a no ma fa wo munye ye enti ne ma ba wa so mo ne nche enti to mo fi so ma ye fo me dia ani ko mo kwa ko mo na be ba abe ma me so me nkote wo munye ye omunye daddy ana de wasi dano owo na be bu ekuom a de se kania bawo eti no mo boko si da ti so e pe kania mwatra na ma no ni kra e wo fomo o kra wo fomo na aya asisi na na ma ni sisi ma me no ene ne ma no ana ti ye da se Auntie Mage abusiafo ha na ye di dwumadie no ebesi wote Queen Sabi the brother bankanka Mrs. Papa bi sanso na wote Reverend Sia apa life wote nenka wote Fresh Boy the Pap J wote nenka sanso na Ajua Fati Peggy ono nso so wote nenka me producer eye Nana Bila Kantanka sanso so na Kwadwo sa kwade Spatus wote nenka MCR honomo eye ne Timothy wabo adwuma Timo one Paul maka omo hu mu sanso so na Akwesi Beluchi Rasta ahofo ne nkwala no superstar Kobi ameba Kobi Tuesday omunyina bo mechi dom eme di dwumadie no ebaye mi pagya mi mu ama sports Akoma sports ebusia panyi adotwe me de me kokohwe Arsenal Real Madrid ene Dortmund match no ebusia fo nyame adom ochina ye behia medin edi nana ya Owusuaa Bempah frame boss bi tofi me bumfu makrao